mari lainana party gi firal chingkhatuna yaifa thaunibagi thauramasida sarugyaba lakpiriba mipum kudingmakpu sinjalangjariba singi mahut sinjaraga ai gauri haubam anchor impact news na taram nokchari amadi Sri Seram Neken Bumai Paktaba Yade Haibagi Aifa Mangol Galoinana Aten Pot Galoinana Lengbirakliba polling 5/28 ki mai bel ichilinaw sing buso hana thagat pafong dokchari amadi laibaga sigi khwaidagi liraba political party oiriba Indian National Congress ki mireboina Mikhal Thengnagadoriba Sri Seram Neken gi firal chingkhatpagi thauramasida sarugya biribasingna amata oibagi kholauga loinana Mikhal mai paknaba punna hotna minase loinana ngasigi thauramasigi Dais Talangkhat Pigadaba President Member Singh Ikai Khumna Jariba Sri Loken Singh Honorable President Manipur Pradesh Congress Committee Sri Okram Ibobi Singh Honorable Leader Congress Legislative Party Sri Gaikhangam Honorable CWC Member All India Congress Committee Dr. M. Nara Singh National Executive Member CPI Sri K. Megachandra Singh Honorable Working President Manipur Pradesh Congress Committee Sri T. Mangibabu Singh, Honorable Working President, Manipur Pradesh Congress Committee. Kumari A.K. Mirabai Devi, Honorable MLA, Patsoy Assembly Constituency. Sri O. Joy Singh, Honorable ex-MLA and candidate, Langtabalesi, Manipur Pradesh Congress Secretary, CPIM. Sri Sharat Salam, Secretary and Member, CPIM. Sri N. Ajit Singh, President, District Congress Committee, Imphal East. Sri W. Devendra Singh, President, Block Congress Committee, 5 Thongju. Konsam Jagat, PCC Member, Thongju Assembly Constituency. Sanjeeva Waikhom, Secretary, Manipur Pradesh Congress Committee. Khonram Gyaneshwar, Secretary, Forward Block. Kangujam Manoranjan, Secretary, RSP. Ikai Khumnajariba Singna ngasigi Fampham-langda, Dais Talangkhat Pirknaba, Nolugna Ningsingjari. Thauramasigi Dais Talangkhat Pigadaba Ikai Khumnajariba Singbu Dais Talangkhat Piraknaba Nolugna Ningsingjari. Vice President. Amadi Pangabam Ekashini, Vice President, Mahila Thongju Block Congress Committee. Amadi Sorokhaibam Sama, Vice President, Mahila District Congress Committee in Imphal East Pusu, Dais Talangkhat Piraknaba Nolugna Ningsingjari. By 36. 36 mo ikan yung dito. Uche kon. Hauzik polling 5/36 Uchekon gi imai bel ichilinaw sing na Sri Seram Neken gi ay Manggol Galoy na Fazaraba Tenbot Galoy na
Mafam asida lengshinbirakli amadi ngasigi volunteer singna lengbirakli bai mai bel sing asibu mateng pangbinaba noluk na ningsingjari. Ngasigi thauram asi haujinabagi tanjadu lauzaba oina maira chukhat pinaba ngasigi dai salengkhat piriba Sri N Ajit Singh President District Congress Committee Imphal na luching biduna ikai khumna jariba singga maira chukhat pinabagi tanjadu lauzage. Yaro. Thagachari ngasigi thauram asi haudoknabagi welcome address pibinabagi damak Sri Ningombam Angothoiba Legal Advisor Election Management Committee bu welcome address pibinabagi damak nolugna ningsingjari. Mani nati lagi, mah kuin. Ada.
amadi Sri Seram Neken gidamag yaifamangol galoina na thenpot kayaga lengshin birakliba ngasigi 5/37 kongba nandaybam leikai gi imaibel ichilinaw singbusu thagat pafongdok chari ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 12 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 12ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ Legislative Assembly Election 2022 Hariba Mikhala Sigamari Lenana 5 Thongzu Block Congress Committee na Sinjalangjaduna Shri Seram Niken Hariba Miwayasi Constituency Asidagi INC ki candidate ama oina Mikhal Thengnagani Maramaduna Hariba Mikhala Sigamari Lenana ngasi asi Thongzu Block Congress Committee na Sinjaduna Firan Chingkhatpagi Thauramasi Pangthok Chabani Maramaduna ngasigi asigum laba yamna yaifaraba numit sigum laba Firan Chingkhatpagi numit asida thoidok hendokna ikai khumnabada matik charaba iram damasigi thoidok hendokna mingoina panjarabada ngasigi Firan Chingkhatpagi thauramasida Presidium member singi fombam langda lengsin biraba amadi hauzik aikhoida lambida leire haiduna pau pibiraklaba adugunlaba miyoising min ngoina panjarabada Shri N. Loken Singh Honorable President Manipur Pradesh Congress Committee Mathangda Shri Okram Ibobi Singh Honorable Leader Congress Legislative Party Shri Gaikhangam Honorable CWC Member AICC Dr. M. Nara Singh National Executive Member CPI Shri K. Megachandra Singh Honorable Working President MPCC Shri T. Mangi Babu Singh Honorable Working President Manipur Pradesh Congress Committee Respected A.K. Mirabai Devi Honorable MLA Pasoi Assembly Constituency Shri Ojoy Singh Honorable ex-MLA Amadi Candidate Langthapal Assembly Constituency Shri Vidyavati Senjam Vice President Manipur Pradesh Congress Committee Shri Khetrimium Santa Secretary CPI-M Shri Sarat Salam Secretary Member CPI-M Shri N. Ajit Singh President DCC Imphal East Amadi Shri W. Devendra Singh President BCC 5 Thongzu Loina na PCC के member Singh Office Bearer Singh Frontier की Chief Singh Frontier की Sale Singh amadi tongan ba Department Singh DCC amadi BCC की member Singh khwai punamak loina na ngasigi asigum laba Firan Chingkhatpagi thauram asibo mapungfan bagini haiduna lengbiragliba Kendra Sigi Praja Kunabak Amading Sigi Media ki
personnel sing haibati print amati electronic media gi ichilanaw sing amati sound gi amati tent gi hariba khwai punamak sing asibu aihak isamaki loinana thongju block congress committee gi maikai dagi thawai hakchang yauna nolokta khuramjabaga loinana khubak changjok tara lonana ngasigi thauram asibu lengbirakpi damakta taram nokchari thagachari Thagachari Shri Ngombam Angotoiba Legal Advisor Election Management Committee ngasi welcome address mari chungna thambiram bagidama amadi kai kumnajari bana warol thambiri ngai matamda athen bot kaloina na lengbira khiba 5/35 ujekon laikon amadi 5/31 khongmana tom leiraki maibel ichilinau singbusu hanna na thagat phong dokchari ngasi thauram asigi makha chathajarak oina Dice Selection Biri by Kai Kumnajariba, Sri Sharad Salam, Secretariat Member CPIM Bu, Warol Kanadang Tambina Bat no Luklaning Sinjari. Dice ki lagteng way biriba, Kai Kumnajariba, tongan ba party taruk senjaba Manipur Secular Progressive Alliance ki Jingba Punama Thongju Vidhan Sabha Kendra ki Mire Poina Manipur Secular Progressive Alliance na Uthokchariba Indian National Congress ki candidate ikai khunajariba ai inaw Shri Niken aduga Thongju Kendra gi mafam pumnamakta party taruk ki alliance ku Indian National Congress ku aduga ai gi inaw Shri Soram Niken bu saugatpa khongdok pibaga loinana Mahaku yai phamangol pibi nabagi damukta lengbira iba isan ise punama maruk mapang punama aina election siga mari lainana wafam khara thamjadringai gi manda aina lecture iba mafam sidagi party taruk ke alliance Manipur Secular Progressive Alliance amasung party taruk maki mahut sunna yamna ikai khuna jabaga loinana kok nona khurumjari aina wafam khar thambada arana soi ahen arak yawrasu akoi miyoi gani soi dangam damnina madugi damakta aihapu ngakbi gani aduga party taruk pu ngakbi gani haina aihak ihan hana thamjari yamna achawa chawa lusingba mayam ama wangambi gadabalina mathang aina jabda akoi hujiksi election gi matamnina mafam khuding makta meeting program mayam laibanina koi matam chapchana mafam sida loina yawrak pangamdaba ana moi lambi da loi lairi akoi gi moi su mathang laaga sida mayam gi wakhana naina base aduga ai naw Shri Niken da mangon aspat pi ba soidana yawrakani ana aina ahan ba oina ayang na mayam gi mangda election sida haisa ningisi kari maram gino party taruk sina punjan nari si kari gino maram di aikoi gi Bharat ki Sanvidhan bu ibiramba Dr. Ambedkar gi mi khuding mangna tane Bharat si Dr. Ambedkar Dr. Bhimrao Ambedkar na rap tawiramba ibiramba Sanvidhan du Prithvi pumnamakta lairiba Sanvidhan pumnamaktagi Constitution pumnamaktagi khwaidagi hena phajaba adugumba Sanvidhani haina launariba Bharat ki Sanvidhani maram Sanvidhan sina Bharat si puri bane
अरो करम्बा भारत भारत है अपिक लेबाक अमनते लोन लिसिंग अहुम की मथक्ता ngang mioi sing na Bharat ta khunda amuba dagina angauba naton namba jati chuna Bharat ki upamahadesh sidai sidata sub continent ne ai koi country ama khakta nate Bharat se sub continent amane tongan ba chatnawi culture madu mayam na punba Bharat ne chaw khraba mioi ba jati gi phaja khraba makhan su na lay satpa makhan khuding maki lay satpa makhan khuding maki jiba layba adugumba phaja kharba laykon amane Bharat se masibu ngak nanabagi masibu amatta oina thamnanabagi masida tariba miyoiba pumnamaku akoigi amatta oina ba miyeng da yeng nanabagi madugi akoigi chakna pathap tuni Bharat ki samvidhan haisa Bharat haiba yum se sananabagi achouba yum se imung se si sananabagi adugumba akoigi chakna pathap chakna ron adu ibadune akoigi Bharat ki samvidhan haisa do ngasidi chahi taragi Shri Narendra Modi na luchingba Kendra lairiba BJP na luchingba NDA gi government sina Bharat ki sigi chaw khurba yum se mai thara er Hindu ga Muslim ga tongan na khainare khaidoknare Hindu gi luchingba singna natraga henjanba chatpa kangbu singna Musliman kaya gi mayum mai thare nupi kaya gi izat khungoi nare Musliman nupi macha amata Delhi ki sorokta Maharashtra ki sorokta natraga Meerut ta natraga Lucknow da nungdang numit hekta ki bada mapang da thopung da Bharat oi halle Christian lamboi ba mapa macha changna mai thadana RSS barjangdan BJP ki adugumba wakhalon khanba singna hatle lai baksina prithvi da chaliba dharma pumnamak se Sigi khwaidagi masing yamba dharma se Bharat haiba desh aikoi gi ipai puna piba ne ba prithvi pumnamakta dharma amakhata laigadamne haire ba aduda karamba Bharat prithvi gi khwaidagi masing yamba laibak oiriba China da Japan da then aduga atai mafam kaya da chaknariba Bauddha dharma haise aikoi Bharat varsana pirine Jain dharma Bharat varsana pibane Sikh dharma Bharat varsadagi hobane Bharat da prithvi da chatnariba aikoi gi dharma singi khwai gi masing yamba dharma se Bharat na pibane adu da natana atai mafam dagi lakpa dharma bu singbusu mahaku taram na oktana Bharat ta laihanba Bharat ne adu gi Bharat tu ne aikoi gi Bharat se adu gi achouba yum du ne aikoi gi Bharat se ana adugumba Bharat to ngasi thugai na khotnare dharma amakhata laigadabani lon amakhata laigadabani haireba atopa dharma macha chatpa singgi adugi isan isi singda dattaba miyeng yenge haba moigi isat khungoi nareba makhoi sorok ta thoktana chatpa mamdare ngamhandare haba adugumba Bharat ama laireba aduna Bharat se mai cha aba Bharat ama oireba once Dr. Ambedkar na nongma samvidhan se constitution gi akoi gi masi introduce tawa matamda constitution akoi gi assembly haina akoi gi parliament se semdri da piba basan da phajana hayaba kai gi no Bharat gi apun ba da man hayaba akoi Bharat haiba desh ama sagat ka doine yum ama sagat ka doine yum sigi akoi party taruk ki sidani aina haijari se yum se sagat na bada akoi isil inau mayang gi marakta yum sigi design karamba mawong da sagat se haise adugi maramda ekoi mot khenaba yai we can differences in the design of the house adubu yum si mai jaglaba adu already akoi ichil naw loina punchal laga kadgadabane adugi ni party tak na ngasi punise yum si mai chae huje ekoi yum si kandaba yadre BJP hai party je kandana visasa ne ba Bharat ningtamba agaron ni matam dasu aikoi gi British ki michang changba British ki spy oiba muina maram oiraga aikoi gi Bharat ki ningtam lami kaya jail da thalan thiba phasi sagai da kahan thiba adugumba party ne ba BJP haiba party se Bharat se lo sanga dori ba muina Bharat ta lai ba isil naw singche loina thugai ga dori ba
madu kandaba yade haina Bharat sida lairiba Congress tadi hauraga Communist aduga Socialist pumnama ngasi Bharat ta punliba sibu apunna sibu kali kawe si Narendra Modi gi londa tukare geng hai geng macha hai INC bu na kamai na hai Shri Rahul Gandhi bu kari hai Sonia Gandhi bu kari hai tukare geng leader ne na parliament hai yes we accept akoi apikpa party mayam ne akoi tukare geng ne adubu Shri Narendra Modi da akoi na ai lecture ba platform sidagi ai na hainenge madudi tukare geng na hau kiba lok sabha gi vote phang kiba vote ki maching che Bharat ki voter chada hungutare phang kiba le khoi noi ne phang kiba do chada kuncha doi phanga minority government ne nang ge government che sida lai riba Shri Biren gi government si jo minority ne somehow leidana khotana phattaba mi khara bunchal laga sem kiba adugumba akoi gi manipulate tawraga sem kiba government ne chahi manga sida sem kiba government che Lok Sabha ki vota Dr. Narendra phanghiba votuga akoi gi Congress ki candidate na phanghiba votuga punchal ladi akoi BJP ki vota gi akoi de tangai hele phangju kendra su Lok Sabha da Congress phanghiba ga Narendra phanghiba ga ani lu punchal na akoi gi inam kendra pi ladi irai na vote sikai madu ma koi khangla adu gi Communist da vote pi kiba Congress in the vote kiba mui mayam dune ngasi aigi mitmangda aina ujari bai chani che mayam ma sida akoi gi aigi inaw ni tenbu asibat pi na ba lakpi risi sini adu tentak na Bharat bumada hujik kari oi hau Manipur gi oina yeng kan da hujik sik kari no hau kiba chahi manga sida akoi gi adau ba sarkar gi job amada create tau kibro sarkar sina chahi tara manga ga Congress na tauram dabado akoi na loi taure na Shri Biren na anjan na hayaba Shri Biswajit da su ai hangne ba hangjari ba hau kiba chahi manga sida na koi gi sarkar sina lai su hayaba na haron sin thabak phangdaba lak nipan makai lai reba Manipur da karam ba lai su hayaba doctor engineer ki graduate pai ba mi lising kaya na haron kaya labor wai na thabak suri ba Manipur da mama pa na labor pa henna bi gero engineer tam halak se doctor kaya thabak phang da na lai atai di tham dra se MA PhD scientist wai ba ya ba isan akoi isa nupa kaya ama ngasi thabak phang da na lai ba adu gumba misak amagi thabak amata akoi di hau ki ba chahi manga sida makoi post create tau khar bara hau ki ba chahi manga sida Congress ki SPF ki government matamda MPS ki parikha si tau dana chahi da mangai manu kaya la khan thi ge ba adu da MCS oi ki ba MPS oi ki ba icha sing du ne ba ngachi Imphal di SP oi rei ba DC oi rei ba sida akoi gi secretary ta phammi ba mayam che hau ki ba chahi manga du da post grade tau ki ba MCS MPS indo ngasi IS oi re ba hau ki ba chahi manga gi contribution adu de khango ba hau ki ba chahi tang adu gi contribution adu ne ba mui chahi manga sida MPS na college gi oda am ta lau ki bro MPS MCS ki parikha am ta tau ki bro kerani kaya lau kharge mi lising humudra mangam ki post vacant lai ba Manipur da adugumba posting do hajat na ba moi khona ba ngambro then aduga ekoi gi hau ki ba mayam chai humda si kaim tawrang dare ekoi gi sahi manga sida loi tawre haina haiba ya bro ma kai tawrage ha petrol gi maman amta oi mawang da lupa chama gi mathak da lai khare lupa chama gi mathak da lai khare acha thau lupa Mathudra pilam do chahi manga gi mamangda ngasi chani yang khai yore ba liter da gas ki maman lupa changa khar pilam do lupa lising am ga chani yore ba laibak sida family gi budget loina attack taw re ba
लाइरबसिंगी इमुंग एटेक तौरे मिडल क्लास की इमुंग एटेक तौरेबा थबक फंगदब नहारोन सिंगी थबक पीबगी महुत्ता अखोइगी मोइबु खोंगोइनारेबा लेबाकसिदा गणतंत्र चटपा लेबाक अमगी सरकार अमगी सीमा चटलो सरकार अमगी मचट नते हबा अदुगी महुत्ता मणिपुरदि ngasi vote lepa yaba kaaba yaba mise migi quality migi mahaki masi karamba mi oigadage da nupi lonba nupi mayam koiba mauna hama sakfajagi singi yengba adu nataba vote kaaba yadre haba manipura laiba kumba prithvi kumbagi mangda manipuri jati sports ki damakta chauthok jaba culture ki damakta chauthok jaba aikoi se imai philu khumal leba sigi mantri sing thina sigi mla sing thina aikoi imai philu khumeba kari na chauthok chaningai leirige aikoi jati singi adugumba du aikoi mihut oina amu khanki taraba chahi manga da amu la ise kari no haida iroi loi bada hak wa ngangba mi mayam lei badina ite iroi loi ba wa amu khattan ai haisa de भारत है चाही मंगा लाइब इलेक्शन अखोना खनगदब अखोना तौगदब करी भारत की पैसा है मोदी पीरपदौना अमित शाह पीरपदौना दिल्ली पीरपदौना अखोबू मिनाईदौना लोना खल्ले मोदी पैसा नते सरकार की पैसा है पब्लिक मनी कौए पब्लिक मनी है कदाई लाई अमेरिका लाप नते चाइना लाप नते यूरोप लाप नते अखोना थबक सूरीबा अखोना तौरीबा एक्टिविटीज खुदिमक्तगी अइना वा ngaंगबसिदा माइक्रोफोन से चंगीदना अइना वा ngaंगिसे माइक्रोफोन की ममन से अदुगा साउंड सिस्टम की ममन से सिदगी टैक्स पीखरबनेबा अइगी वा ngaंगिसे वा ngaंगिबा अइंगोंदगी हुजिक टैक्स लौइबनेबा मिकु खुदिमक्ता टैक्स लौइबनेबा लबुक्ता हुमांग ताना थबक सूरीदो मागी हुमांग मोंदगी सरुक खरा टैक्स ता चटलिबनेबा नोंगानबदा हेक होगतपदगी इसिंग दरकार ओय टॉयलेट की ओयर अमगी ओयरो सापोन दरकार ओय को अगोयगी टूथपेस्ट दरकार ओय ब्रश दरकार ओय दना हाइबा आइटम खुदिंगमक से सिदगी टैक्स तलिबनेबा अदुगी टैक्स मयाम दो अदुगी पैसा दुगु पब्लिक मनी सरकार की पैसा कवेबा कनामतगी पैसा नतेबा अखोयगी पैसा ने अदना मी हुंगु मणिपुर खल्ली से करिनो हायदा अदुगी टैक्स ना सेम की पैसा मैम डेमोक्रेसी प्रजा अखोना मपूनेबा अखोना मपूनेबा चाही मंगा मंगा खुदिंगी अखोना हिसाब सुगदबनेबा मोय हुंबुसे अदु पानो अंगांगी स्कूल चाव हॉस्पिटल चाव लंबी सेमु अंगांग लाइक हइबसिंगसिगी थबक पियो अहमसिंगसिगी पेंशन पियो नुंगाइना हिंगनबा होनो हार्ट नाबा कैंसर नाबा मीसिंग लेमना नायंग फंगलो सिगुम्बा मयाम से सिन्न नबगी दमता मोय हुंबु से चाही मंगा मंगा खुदिंगी अखोना खंगले असी इलेक्शन हाइ से मोय हुंबु से सिगी कुथि फाबा मोयगी मथका फजना सिजनरिबरा लाना सिजनरिबरा ऐसे हिंसा तौगदब नुनेबा इलेक्शन हाइ से हिंसा सुबा मतमना मोयना फजना सुरमे मोयबु थंगता फजना तौरंदरे मोयबु अखोना सिनगता हेबा अनौबा हिंसा फेना फजना सुगदबा अदु ममिउ सिनगता हेबा अखोना अदुदा हाइबा बिमुतुदा तुंजी थोंजु केंद्रगी ओइना विश्वजित का इनाव नितेन का चांदन नहीं होगा नितेन सब चाम है ने बादुदा प्रशासन विश्वजित न पाई भैया बात ठिकादार नहीं ना पाई भैया है पब्लिक को नीलू तो भरने ना पैसा पाई भैया है मारी पैसा सिंगो कनाम तक पैसा न दे हवा ऐ न साई हाई जरीबा टैक्स की मनी सिंगो ऐ कोई दुरान की बने हवा बुरान भी बनेगा अदुगदी मुइन प्रोस्तो विसे श्री विश्वजित की पैसा ने लगी गनो एगी पैसा दो मान हुगी बनेगा अदुगदी ऐन मपुनेगा माई बिलाई को पैसा दो ऐ कोई न मपुनेगा ऐ कोई की ने अदना सी वासे खल्लगा अबै इलेक्शन सिदा ऐ नामी गदो में हम लेना ऐ टेंशन लगे इलेक्शन सिदा ऐ कोई की ऐगी इनाव अखोगी
Sri Niken Musawarpiu, Indian National Congress Musawarpiu, Aduga Manipur Secular Progressive Alliance Musawarpiu, Singumba Amta Wikidriba, Se, Si Awong Amaporaxi, Jahi Manga Sita, I Iroi with the one Taga Hazarake, Iroi with the Kaino Hada. I coise I communist. Sri Wobina Jahi Tang Assassin Tauringa, Moina Tauba, Praja Amagi Hackney, citizen Amagi Hackney, Sakaduna, Tauba Yaning the Pondo Pahese, a quay hack never. A quay hack never. Adumatata, a public citizen Amahise, Yaning the Mudu Pondo Kadavaneva, Madame the Aina Karanganja Bangami say, Ainatama, even like say, Mayangi takes to the Tamalakoneva, I actually. School college say, Mayangi takes to the Savaneva. Adu ita di ay nagyan kar pangjari si mayam gi text na mayam na tamhal konina mayam gi awat apa du ngang ba haise ay akoi gi magi akoi gi afaba naगरिक amane afaba citizen amane aina utna bagi ne ba mayam gi service ta thabak khara tawna bagi ne ado hau gi ba chahi manga sida thabak phangda bagi andalon tawro po chai mamantang bagi dharana am phamge hairo adu gu mamatamda manipur gi gas am ta leidine hau gi ba chai manga sida law and order ni da permission am ta pi gi de really ni sam thagi really ba pi de ninjang ngani ma am congress ta ni ma am yaron gari karam mamatamda congress bhavan party file ye lo party ne hairo adu gi office congress bhavan da bjp gi mantri yawn ne etik tawera Karam balam chatno haba moi lam chatse chau garba party chai da manga chumna sasan parami ba adu gum party adu gi office to bjp gi aboi gi kendra gi mantri yauna gunda na tawada ba thau ki maonda makoi security guard yauna congress bhavan ne te tawna moi democracy thajari bro ana adu gi thata atai ai koi Magi si civil right, democratic right kau si punya mak cahaya manga sedang mak dapat anu masih hongan daya tu, yung mai cahaya se, ekoi loy nak pun cahaya kan daya tu, matu gi yung mai cahaya se, kan betul mai amsar, ya biu, ekoi gi inau mungkin se, thongju ken tadi capcang nama cara bami amani, mak butabiu, anu woman pun amu sebat pada, anu thongju ken amu sebat pada, mahaku lucing hanbiu. Mahak saruk yang biu si kerja aja raga, ay mayam puno mukari ay wang angsi, sendiri ya tunjai, thank you onken. Thadachari kai kumnachari ba Sri Sharat Salamna Kendras ki prajakuti makta mitna kong koilada dawa pangkaya thambira magdama. Ikai kumnachari ba niya kwaro bibiringay madamda. Polling station 5/33 Okram Chute, 5/40 Kong Ujekon, 5/39 Kong Baketri Laikai, 5/42 Ujekon Kuno, 5/23 Mongkang Lambi, 5/22 Mongkang Lambi, 5/26 Pongman Mangjilgi, Imai Bel Ichilinaw Singna, Athenpot Kubiraki by Imai Bel Ichilinaw Sing Hana Thala Pungchari. Amadi Ngasigi Diselection Biriba Kondram Gyaneshwar Secretary Forward Block na Ngasigi Thauram Asida Warol Karadan Kambinaba Nolugaling Shinjari. Ngasi ibu kita panggung kedua tara kanifera suba Manipur Legislative Assembly ini tinggal asida Indian National Congress ki tingkita Manipur Progressive and Secular Alliance aidna party tarukna pension jarak sendiri alliance sigi kaman candidate koina Protokol ba ay now si Seram Niken Singhagi Mikhalgi Phiram Singh Khatpagi nimina sida akhoi gi dice election biriba presidium gi member sing
amadi mangda thauram asibu bakung phan binabagidamata amadi Sri Nigelbu Indian National Congress ku aduga party taruki alliance asibu yan phamango binabagidamata lembirakiba isi chan nimai ben Alaman Lai Guru John Singh isi Nam Singh amadi mai asina तारो मफमद लेबिरिबा इरमदा इरे कायसिगी इकाय खुमनजरिबा इरे चापुना मकी मफमदा आहान बमक्तदा अहाकना नोलुकना इकाय खुमनबा उच्चरे मांगदा अखोगी CPM गी सेक्रेटरी मेंबर कमरेश सर सलामना वापम खरा मदिक किमना थंबीग्रे अदुगा अखोने जुगुमलबा मणिपुर प्रोग्रेसिव सेक्युलर अलायंस असि सेमलपुगी मरम थंबीग्रे लाक्चनिमी वापमदी अहाकना मतम यामना लोगजेदना समझन जरगा कना कना गुम सिंगना अकोइना याम तोइना हाइनबा कमन सेइंग अमा इलेक्शन मतम यौरगलगदी पार्टी सिंगी मरक्ता अमगा हुन्नबा चैनबा तौरगलगनी हाइबसिनी मसी अमरोमदा अकोइना चैनबा हुन्नबा ngangnabagi wa ngangnate maramdi अकोइगी सही मंगा खुदिंगी पार्लियामेंट थाना MP की इलेक्शन ओइरो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर खनब ओइरो प्रधान की अकोई जिला परिषद की म्युनिसिपालिटी की म्यूट खनब ओइरो इलेक्शन हाइबसी लाप मतमदा वोटर अकोई थौसे अकोइना अफब म्यूट खनबदो अकोई थौ ओइबनेबा मरम अदुना अकोइना नैनब चंगेबा हौजिक पालिबा सरकार ममांग पानगिबा सरकार अकोई केंद्र सिगी ओइरंबा म्यूट मखोइना ममांग की सही सिंग करी तौग्रबगे हाइबसे नैनब चंगेबा मखोबु हुनम नतेबा नैनबनेबा नैनदना अकोइना पैसा पाइबदा मसक पजबदा संग लेबदा मरी मतादा वोट पीरगदी अकोइगी लेबाक से मनिंग हंदना चटपसे महुसानेबा मरमदुना हौगिब चही मंगादा मणिपुरदा बीजेपी न लुचिंगबा NDA सरकार अमजुंग सेंटरदा हौगिब चही तरेक असिदा श्री नरेंद्र मोदी अमजुंग माके पार्टी बीजेपी न लुचिंगबा अदुगुम NDA की लेंगा अदुना भारत चही तरे शासन तौरपा अदुई तारगदी चही तरे की मनुंग भारत की कंटेक्सता चही मंगा की मनुंग मणिपुर की कंटेक्सता मखोइना करी तौग्रे अखोगी तो करी पांगथोख्रे मखोगी परफॉर्मेंस करी नो हाइबसी नैनदब यादबनेबा मखोइबु हुलालुबा चहीरुबगी वफम नत्ते मजे नतदना अखोइना डोजर यामना लोइबा ngamba एक्सकावेटर लोइबा ngamba ट्रक यामना लोइबा ngamba लेरक कोइलास मते थाबा ngamba खोंबान सेनबा पैसा पाइबा हाइदना मिरे तो थागलगदी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दी डोजर थोगेनबम नत्तेबा कोकी लांगबुंगनेबा स्टेट सिगी वेलफेयर के खन्ना नैना दोइनेबा अदाइदा भारत अमचुंग मणिपुर लेंगा विबा शासन तौरिबा पार्टी सिंगी अकोइ नैनदब यारोएबा स्वाइदा अकोइ नि येंगसी हौगिबा चही तरेक की ममा 2014 दा अहान बोइना श्री नरेंद्र मोदी ने लुचिंग सरकार से लादोरिनी लादगी ममान द मोइना वासकी बसिंग अकोइ निंगसेंग मथौ ताई नरेंद्र मोदी ना ड्रामा की एक्टिंग दा अनक साथी का लोइना मखो पोंग लाउगी अच्छे दिन आएगा सबके साथ सबके विकास अफबन मिलानी खोय नागरिक पुनमक भारत की प्रजा पुनमक अमत उन पुंसलगनी मखोई की जायफनब तौरनी नारोन कोटी अनि सही खुदिंग थबक हापकनी खुगनंगे लेते लाइरे सिंग लाइरे बको हंगनी अन्ना लाइंग संगवाल हलोय लेबा की इकोनॉमी मंगिन थाबा पृथ्वी की लेबा पुनम की मंगिन थाबा भारत में सेमगनी हाइदना वासा कान मोय सरकार से लाखी बनेबा अदुदा होजिकि करी ओइरे मखोइना मखोई की स्लोगन सिंगदुकी मतुंगिना सरकार हेक पारे को भी कुप्ता था अनि की मनुंगदा इहान हानबा मोगी स्लोगन योजना जनधन योजना ने इहान हानबे योजना ने मिपुंग खुदिमकी अकाउंट दा रुपा लाख 13 मंगागदगिना 10 फाउबा हापकनी मपानदा लेरबा ब्लैक मनी सिंग पोरकनी लाइरबा कोहंगनी अहानबा स्लोगन ने अहानबा योजना ने अहानबा स्कीम ने मोगी अदुदगी हौरगे ngasi bawda योजना स्कीम मरफुगी मतक मोय सेमे अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मामा साबोगदा निंगहंग मरोय माना संगागी बा योजना में आंदो इम्फाल सिटी कन्वेंशन दा चावना तौन योजना सिंग अदुगी कानाबा कोइचु फंगबा लेते
aduna akwai ngasi di makwai na wasak ki ba mipung khudi maklai ba ko han gani hai ba du ngasi di khel wai re makwai gi scheme punama ki kana ba koi praja sing yo bungam dre aduga ngasi di bharat ai ba se ngasai kamre soti na santana hai sharat na hai ba भारत लेरिबा लोन लिसिंग ओंगी मथक गांग जाति जाति फुरुब लिसिंग अमगी मथक लेबा भारत से ngaki कांग खुंग चाइरे फुरुब अमगे नुसिदे दमगे सिके थारे लोमी की मरकता पांगनी मुस्लिम लोमी हिंदू की लोमी ना खादो पावरे आई कोई ना लोमी हाइबा भारत की लोमी पुनमकी कमन में जेदामा याय फना में नुक दामदी मानो बकुन लाथै लगा भारत की लोमी की हिंदू की लोमी मुस्लिम की लोमी ना खादो का मरक का खना करे योजना सिंह कानो फमा बदले करे aduna aikoina leiriba potam sejani mamanda maramda hairaga di aikoina punama khami maruina ngasije imaiben ji machine astimati kya koi imaiben sine hena khange chakungi thabu imaiben sine panai mamang piram ba jalauri dagi maman ji kya pire aina dawna garu gi maranate gas cylinder magi maman lepatang maya khaida 2014 gi mamang le ramado hawi ki policy no ma punyore अकोई की अनाला ये चंग प्राइवेट हॉस्पिटल सिंधे है नहीं मशीन पी रहे हैं ये थबक फंडा बगी मतलब ना चाहिए मुझा थबक प्रो लिसिंगानी रख प्रो अनी जो प्रेतो बनी थबक लोगों चेंज नहीं है तो हाउसिंग की चाहिए मुझा मिलियन अनी के मखाई करोड़ अनी के लाख हैं कहीं चाहिए मुझा थबक मांगे हाउसिंग भारत की वही ना भारत थबक फंगवी चांग से ममांग मुक्त होई की बोंगा 7.11% जावरे भारत की इकोनॉमी चेंज होगी मतंग है जो भारत का सही 15 भारत ने निंग तो मतलब सही 15 की मतलब किया अमुक तो होई की बोंगा अकोई की जीडीपी -23 या बचत करे लोमी सिस्मी मिशन प्रजा सिंह ठीक दबा इनडायरेक्ट टैक्स अकोने नुंती नुमी खुदिंगी सीजन ना दबा याद अब पोलम सिंह पीरे टैक्स नोम की हेंगलत नसीदी सही तरह से की मनुंगा अकोई इनडायरेक्ट टैक्स है सामदा 13% इंक्रीज तौरे होजी अदुगा अमरोम दबु सेंजाउ पाइबा मोई मसिंग थीबा याबा मी खरगिदी मकोई वेल टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स सही तरह से हंजन कोचिदा होजी की रुपा करोड़ लाख तारा की बतकता मकोई की कॉर्पोरेट टैक्स कोथु पी करे होजी फूड सिक्योरिटी दा अकोइना यूपीए 1 की मतलब दगे होरगा यूपीए 2 दा मयाम की लेबा की दमना खरा दे होरे सु कानन बई दमता अकोइना सेमजरंबा फूड सिक्योरिटी ए की मकादा फंगी बचेन थामता चांग नाइना मसिंग सुना फंगबं ngамद्रे कोइ एमजी नरेगा हाइना कोइना खुंगंगी लंबु साखना बगी दमता स्कीम अमा होइना एक अमा होइना पुथोक चलंबा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम हौजी की सही खुदिंगी बजट से कथरकतना सी लंदो मसी की ऑनरेबल एमएलए श्री विश्वजीत मसांग न पाइबा रूरल डेवलपमेंट की पंचायती राज की डिपार्टमेंट असी मखाद लेरिबा एमजी नरेगा हौजी की इमाई बेन सिंह न हुमांग ताना आईगी लेकाई समझनबा सुजागी ब खुसुमन बाव पीबा ngамद्रे होजी अबु कहेना ngasi निमित 15 कुन की ममांगदा पुथोखिबा भारत की बजट हारिबा पर्टिकुलर अखन्नना एमजी नरेगा की फंड रुपा करोड़ 300 कथगरे अदो तारगदी अखोई की मकोइना वासाइबा सबके साथ सबकी विकास कदाई दनो आई कोई आइन हंगी जंगी बीजेपी हौजी अखोइना बीजेपी की वासक सिंह थाजेदना अखोइना बीजेपी दे चही मंगा मणिपुर चही मंगा भारत चही तरेत चही तरा की शासन भारत की वजह सिनरी से चही तरेत होग्रे मणिपुर येंगे कोई श्री बीरेना अहंबा मां की लंगा है हौरपदगी खुंगंग चलो गो टू विलेज गो टू हिल चिंग चलो हाई बजे अचौब स्लोगान ने मोगी गो टू विलेज खुंगंग चतुरी से करीगिनो खुंगंग थंगरो थंबान सातबा येंग चतुरी ब्राय कोई चिंग दा उ थंबान सातबा येंग चतुरी ब्रमोय
खुंगम द चलो है बस स्लोगन न नाकोंग सिंजा यई बने है बा मखोई की थबक तो बगी पानम उत्पन्न है बा अदुबु ngasiदी खुंगम चौखनबा खुंगम दा मंत्री अमना चटप खुदिंगी लुपा लाख लाख ना क्रॉस तौरगा इमाई बेन सिंदा बुत चाइ बचत पदो ngasiदी खुंगम की ख्वाइदगी मरुवै बिसे करी नोबा लो उनबा हार बौ फंगन बंगम देबा मोइना लो उनबा हार बौ फंगन बंगम द्रबा खुंगम की सेनमिलोनगा बतेंग पांगदोरिबा एमजी नरेगा फेलो हेलबा खुंगम के लोबी सिबिसिंगी लेइता लारे कोहन बंगम द्रबा अदो जादी खुंगम चटबगी स्लोगन की आर्ट करीनो सिंगदा चलो गोदो हिल हरिबा अदो एडीसी की मिखल बोगदा मतम चाना पांगथोक ngam go to hill ge art karino akoida ngasi yung view bharat ki economy da achawa chawa sejau bai bi singi sena mama makoina kai thokla matung da akoida ki lut to ki bo pesa Sri Birena yamna ikai ba mawongda Sri Birena statement ma thue akoina petrol ki maman tange asetaw ki maman tange hawai ki maman tange gas ki maman tange akoi ware haiduna kun lawo matam da Sri Birena irai laina yamna laina akoi da kapi ba corona ki vaccine je sarkadagi tarak punate akoi da ngasi Prime Minister Garib Kailan Yojana ki makada hogi mamangi first wave ta April dagina November bok thani pa cheng na lempi ki ba handa ki ani shubu wave ta May dagina November bok da tha tare lem na cheng pi ba adu sargadagi tarak punate adu ki paisa do recover tongna na bagi damakta ai koi na petrol ki maman tang bani acha daw ki maman tang bani hawai ki maman tang bani hai na mana hai aina hangningi di Sri Honorable Chief Minister Sri Biren Khabibra Bharata Prime Minister Garib Kailan Yojana ki makada Bharat ki mi lairiba mi koti chama ka yankhaiji ki manungda mi koti kaya da target to no mi koti mathu ki target ne mi koti mathu da miwe amada thamada chen ki ji manga pi da Ahmad Thani Balu ki hisab se lupa crore lakh amil ki sumudi hui changi ani chuba tha tarek ki budget se lupa crore lakh amaga lising tara ka tere changi akoina tikale ka kapi se sigi na model lupa crore lising phuma changi adu hari matam se da hoge bu chehi tare sida akoidagi praja akoidagi indirect case ko na hukumat ki lupa crore lakh tara ni payo पेट्रोल का खर्चा पेट्रोल का डीजल का खर्चा आई कोई नहीं की पैसा है लुपा करोड़ो लाख को हुई है अदो तार की नसाई सही चुप कहीं मना दिल्ली में भी हुए लोग ने मामा की बचत का टिका थाना में की जब लुपा करोड़ो इसी उठा मांगा के बता अदो का हम वेब का कोरोना का हम वेब का प्राइम मिनिस्टर क्या फंडेना मयामी डोनेशन लोगे अंदर lupa crore lakh taraga lising khara phange hauji adugi manungda lupa crore lakh mariga pai lising khara sian nagre hai are ma paisa to kai chakre ko ji praja amata khangolo ne BJP ki taat je BJP ki jumla hai apne mase koi na khaminda bachage ba ma koi bu chai bna de ba kai thamre ko paisa me ana ngasi petrol ki maman thangadi ba petrol ki asema maman liter में रुपया पुयो के अकोई थीर बच्चे सही मंगा करें विपक्षा भी हो रही है श्री नरेंद्र मोदी ने लुचिंग बीजेपी श्री बीरेन लुचिंग बीजेपी मकोई ना है डबल इंजन से तो अगर भारत में मणिपुर में सापते नहीं है भारत अमचुम मणिपुर डबल इंजन से तूने सापते लोग में तुमदा डबल इंजन तो अगर तक हाई हो जाए कोई बीजेपी है ना ममांग बीजेपी लोग ना मुझे कोकाई की बीजेपी की टिकट आनरंबा श्री प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाकुदा एयरपोर्ट की ना इम्फाल बाबा पुलक हां के मिले उतना बीजेपी उठाकर की बा टिकट है हाइडो को में तगी थी बीजेपी में से पुना बदा कोकाई ने रे मुझे बीजेपी मोदी को उठाकर की में माई में पुना मत दो टिकट है हाइडो को ना लगा थी बीजेपी की मोदी की बीजेपी को थोड़े
बीरेन की बिजी को थोड़े नुशीबो मोदी की मामा से सेंटर कल हो गए नुशीबो बीरेन की मामा तो जी 3 सीजन के रहे बीजेपी हारी वो पार्टी जे भारत था लाखों में सही 2024 की इलेक्शन के तूरनी अदुगा आहान बा तू जोड़ी जे अंदर की इलेक्शन से स्टेट मंगा तो जिलों में यूपी के पार्टी की तौबा भारत की पार्लियामेंट्री भाई का विजेता ले भी यूपी का चुनाव हुआ से होती यूपी का नरेंद्र मोदी बोल को मचंग मंगम दे श्री अमित शाह बोल को मचंग मंगम दे जेपी नड्डा बोल को मचंग मंगम दे चौकरी लिखिंग करे थाए बस लिखिंग क्या तो भी बोले नरेंद्र मोदी ये लाख बगा चौकरी में मीचा भान फमोक दे वहाँ गांधी होले चकीबा अमित शाह लाख बगा होले चकीबा यूपी का चौक चलना नरेंद्र मोदी उनसे मागी पार्टी तूरनी उत्तराखंड का जीवतुनी गोवा का जीवतुनी पंजाब का जीवतुनी मणिपुर कत्ता मणिपुर नी कोई है ई को होने को खर बात पर अदुना मरम हो रकांदा मणिपुर प्रजा की मिसिंग अब जदब अदु कोई पंजाब की कुनु जाबा लगा मणिपुर के नंबू साबन दम दम जी ले पले जना बकुने संसिले असुकुन बा ताला के सीधा कोई खम बताए भारत तालारे को कोहंगी ने अब बीजेपी अभी तुम होरे भारत की प्रजा सिंह अगो की शेमिल वाल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कनोगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक की डाटा मतुंगिना नोमदा डॉलर अनी की मकादा डॉलर अनी ये कोई भारत की पैसा दी निपच्चा मके निफुग तरुक मुंता है सी फंगदबा मी सिंगदो अदु लाइले बिगी मखा चिंगे अदु हिसाब ये नगदी भारत की मी करोड़ जाम के निफु मई मगा की मनुदा मी करोड़ मौरा का तरेती अदु की मखा दे नोमदा निपच्चा मके निफु को की संतोले की रहे पर अदु अको की इकोनॉमी का आसादी को नहीं रहे पर अदु की ताला के सीधा श्री नरेंद्र मोदी ना महा की खुदा ने सी बकरी स्विस ने साबा स्विस है बस स्विट्जरलैंड साबा गाड़ी दुगी ममन नुपल्ला हमके लिखिमो ड्राने मांग उपी बानो अदुगी ममन नुपल सिंह पुणे मांग पाई को कोलो अदुगी ममन नुपल्ला हमके लिखिमो ड्राने मांग शेख ने शुट अदुगी ममन नुपल्ला तराने पृथ्वी का फायदा की फैशन लोगा फायदा की ममन तांगो प्राइम मिनिस्टर भारत की श्री नरेंद्र मोदी हुए सोमजना भारत की प्रजा सिंह नोंगदे बच्चा मुके निपुनी बात भंगम दे मान तोंगीबा लुपा लाख कुंथा निपुबीबा गाड़ी सिंह तोंगदे नुगान ले अदु मागे खुमोय वेबा कॉर्पोरेट कसाई लुपा करोड़ लिसिंग तारा करोड़ लाख तारा की मतलब के को ठोपी के बा मागे खुमोय चाम के निपुनी थोइना भारत की अपुन सिमिलोन की चाम के पुन के तले 27% मकोई मी चाम के निपुनी थोगी से कोई देमोरीबा मी करोड़ जाम के निफु मंगागिना देमोरीबा 63% के वोले ले अदुगुमबा अखोगी सोथारे बे इकोनॉमी की फिबम सेन थुंगी फिबम अखोगी समाज वोले बे काम गुं साइबा अखोगी तंगुले ता द बे फिबम पुनमासी ये वरकादा अखोइना दोला दोली की वानते मिसे खंब की वानते अखोई पुनमकी भागे विधाता ता प्रजा सिंह लाइबक्ता अमम लबी चिंगदे चदिब साचन दो अकोई मुचत बताए मकोई ना हाजिर में चिंग अकोई निंचिन ये बताए मरमदिना अकोई ना मणिपुर प्रोग्रेसिव सेकुलर अलायंस ना पार्टी तरफ चिंगा पुनः चिंगदे लगा कोई तुंजू केंद्र सिगी वही बुधोकेबा सेरामी कोई इनाव निकेना मागी अकोई पितल लेबा मागी इलेक्शन द तौगदबा तौरोजबा सिदा फिरम तारागा मरी की प्रोग्राम में कोई थम्मे मागी कैंडिडेट को ने थम्मेबा प्रोग्राम नि सी केंद्र सिदा थुंजू की कंस्टिट्यूएंसी सिदा मान बोलकार गदी हिरम दारा मरी से मा तौनी है बने अदुगा मो मणिपुर प्रोग्रेसिव सेकुलर अलायंस ना एकुन अलायंस जे ngara ना हितर कुदत सेम अलायंस नते हौती बा था मरी से कुपना हंजन मीटिंग कैरेक्टर मतुंदा कमन मिनिमम अकोई एजेंडा से मकांदा प्रजा सिंह कोई शक्ति जला आगदी कई लोग महाबी अकोई एजेंडा कोई तारा के निपायोबा एजेंडा मदी मखादा जंगेन जरीबने मरमदुना ऐना अमुके ना हंगचनी मदी कसी कोई ना भारत की दलेरिबा बीजेपी की सरकार तूरनी
Manipur da ahang hoy na ko gi BJP sarkar thu dragadi ko gi tungi lai ba ko amam ba dai oji Narendra Modi mo chung biren gi sarkar se masa ju ko chada ba gi hadat imung gi lan thum kai ga imung chalai ba dong na ko gi public ki hoy ba public sector under tengi unit Bharat ki Navaratna da yaw unit Bharat ki apun bagi senong yang phom ba du ba unit में आमा unit तारा के मापन बाबू जी मुझे धोखल हो गए मधु की मामन रुपा करोड़ लाख हम कोई मामन में लोग रहे मधु की मनम का पिक्चर खबर मणिपुर अकोई की मणिपुर की अमृत गाय में एयरपोर्ट वीर केंद्र जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की धोखल या और नहीं हुई मैं हम ताबीरों में अल्लाह कोई ना तुमगी हवरे ngasi खकी नते ngasi की ऐगी नते तुमदा लाख का जोड़ी में मिरोन सिंगी अकोई इसाई सुसिंगी ये कदा अखोइना अफब शासन अमा मणिपुरदा थंबा मथौता याना कोई मतमदा श्री नरेंद्र मोदी ना लांजिंग चौकदा लागा हैरंबा करिगुमा बीजेपी ना मणिपुर सरकार पायगदी ममांग पानम सरकार ने श्री तारा मंगाद तौदब कोगम दब थबतो मकोइना था तारा मंगाद तौने है कनम थबतो गुरगेवा मणिपुर की सेक्रेटरी जी मंत्री कुकिन सारी जे यूपी नमांगे सरकार में 80% में शिरत हम ममनेगा 20% का गाय पे सही मंगा से लोचन मंगम देगा सही मंगा दिखे अहम सही अनी गुम्बामा मखोई मसेन चीफ मिनिस्टर की पोस्ट बन रही है दैवा के खंड में संदेल में देरी तो वालों में चलेंगे जब मतलब वही चीज़ है अनी सुबह सही लगे मोहम्मद कोरोना की लाखों में तब से कोरोना की मिंगा क्षेत्र की लाखों पे था मकोई मसेन सही नहीं है ना चिंतन नहीं था प्रजा के खंड में संदेल में अदुगा ओइदो प्रजा की सोगा में हम तोरगा अकोइदा अमुवाना अकोइदा पंथान बा असुमन थमा से तवलो जबे अमुके दैना में आदा अरुबुन हगचन मदी अदु मनी पूरी प्रजा सिंचे याम चमचबा याम यूना खजतबा अदु प्रजा वेनिना अकोइ जिंगे बोट में या योरो के और काम हे में मांगे बोट में मया योरो खुदिगे कोई अकोइ वाखन जी फुंबम ने पैसा निशा नोमई सती अदु चले दा फबिन भूत खनमगम दे अकोइना हे हाय थोड़ी याना कमन सेइंग अमले कइदो नरुको दो नोदा मोय मसेन कागर कांदा अमत मान कोई दोनी अकोइ की पैसा कर लोरे लोरे सागर चावरे लोरे कइदो मुदुन मिखन की चरमाने अदु की मरो करे दो अकोइ माना माना बमी सुन खंदे माना माना कोई ने माना जो हम खंदे बाबा मणिपुर सेकुलर प्रोग्रेसिव सेकुलर एलायंस मतमदा कांग्रेस की सरकार कांग्रेस मंत्रियों सरकार पार्लियामेंट हाउसिंग की एलायंस ना पार्टी मंगाना अकोई कमन मिनिमम एजेंडा दिन मांग थमगा वायन काती थारगा मखोनी तौनिंग बजिंग को पार्टी मंगा की कंट्रोल दा प्रजा के दमकता अकोई तौदिन बई तमदा अनौ मायो नमा अनौ वासकमा अनौ वासा मगर वजना अकोई हंदक की मिले थे निकल से थेनरी बने अखोइना हाइजे की बा तौजके को पुनम सिंह सिटी बीरीबा श्री इनाव निकेंगी फेरान सिंह गबन में शक्ति बमी सुमाइना सही अमगी मतुंगा माबु थागत पिरो मा थागत सही अमगी मतुंगा सब चाना नसी की मफम सिमक त अमुक फम जेबा नंग हाइजे सिंह कइलो रे वापम ने जेबा मधुदा मणिपुर से प्रोग्रेसिव सेकुलर एलायंस अगुनर तने भुवाई जेबा अमुक तंदी थाजेब तंबियो आशा तंबियो आशा मंबिगनो इमान मानदी अमगा अमगा इमान मानदी मानद बमीले मानद बमी सिंपिम दो हदिला अबगी मरुवना एलायंस यावनी लेब की पार्टी मयाम ले हरे के अखनदी कम्युनिस्ट पार्टी की कम्युनिस्ट की दो सिंह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम आई की पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना 1938 दा लिखपिरम ऑल इंडिया पूरा ब्लॉक अमदुम सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी आरएसपी अमदुम जनता दल सेकुलर हाइबा सिंचिना मयाम की माय पेंसिंग खंबिर दबया सिंगा मखोंगी वाइटिंग शेसिदा सो लिसिंग मगा लिसिंग नि के तारा हों हो जाए कोइना चेंग के जियमदा नुपा अनि अनि दा यमदुम के दिन निको खरी फनन के दिन ना कोई थाना तो के लंदो के तवी पाके के तवी सिंगल में तवी नमो के तवी कजिंग के तवी अदुई मतुंग के नुपा होंगी जिंगा है अदुम तो बड़ा मा बोता है अंगनवाड़ी वाकर में हम यावी बनी किदा
अंगनवाड़ी वर्कर सिंगी हेल्पर सिंगी कुसुमन हिंगराइए अगुन धरना तो जंत्र मंत्र का धरना फगु दरी हिंगराइए मैं हम खमीर दबे अगुनी आशा वर्कर सिंगी ममन हिंगराइए अदु अगुनी धरना लगी मिट्टी मिल वर्कर सिंगी कुसुमन हिंगराइए अगुनी धरना लगी अदु हारिबा बीजेपी हारिबा मचुमा के चबिनारिबा पार्टी सिंगिना हौगिबा सही में आगे वातो जे कोई सही मंगा सिगी बनदा मयाम की दबंता या बना भी नहीं अंदर गुलम तो ग्रह में वाम सिर नाग ग्रह में नाग जो मोइना अभी की दबंग थोक तो रखकर बच्ची वक्त सागर हिरा ले वो में है मनोजना बोल में या यूरोप कुदिंगी बमांदा मई मांग दोना वाखल की मई मांग दोना अभी की थमाई दोना हे मणिपुरी प्रजा सिंह पंद्रह बद अंदर की तो ऐसे नाटक की वजह बिल्कुल खराब की वजह सिंगी अना करेगी अभी हें नोंगालगल प्रोट तो लोगेदबा दुपा खरगी चाक चरा मगी तब मिकादना तुंगी ला तो देबदा कोई हाथु हाथु या खंदन नवारे तो लोचे खनबियो आइगु मवाला आगा सिंजमई ची अचुचा कोई करबन जाय बाबा मसी की प्रजा सिंगी जिना सिना आइगु मवा इतला आगा पहाय है गलो तो बनते खनबियो तुंजु केंद्रदा लेबी मंदिरे चिके मकोई हो की हिस्ट्री मरम चल लेबा की गबन नु थों करबा मीरा येंबी बदल खन्ना बदल कोई नाम के यावी मागी नहीं ना बदल मागी मरम खंग में मायना तो की नाम मान तो जरबा स्पोर्ट्स तरोंबा सोशल वर्कर तरोंबा मीडिया तरोंबा हिदम छुद यार बची बसमे यार कुदा कुछ नजर आउजी बुनमा सी येंबीरगा हौ किबा या हौ खरब जो हंदती लेपीब मिरेप सिंगी मरक्ता मुन्ना कुपना मनुमी तारागा मरी मानी कुत्ता लेरी हुजे नैनबियु खन्नबियु अदुगा सोइदना सरकार सेमगदरिबा कांग्रेस अमसु माना लुचिंग एलायंस की मिरे थागत पिरओ अदुगा थोंजु केंद्र जे हाइजन तो खेनबा नतबा असेंबगी डेवलपमेंट ओइबा अदुबु केंद्र मा ओहेनबा अमसु मणिपुर की तुंगी लाइबक लेपदा थोंजु केंद्र की इकाई खुमनजरिबा प्रजा सिना पूर्णमंगना मतेंग पांबियु हाइबा अपील गलोइना मयामदगी विदाय लौजक Thagachari Sri Kondram Gyaneshwar Secretary Forward Bloc na ngasi thoram asida Manipur Progressive Secular Alliance amadi ngasi matangda tinbiriba praja singda menapung oigada bohenge thamiram amadi Sri Seram Neken ki bot bikhani biram kidamakta hanung thara phongchari doina ngasi thoram asida len birakliba amadi athen pot birakliba imaibel ichirang pungna magna pot lan loiba matungda aipoi messenger iba phumna asida len shiniduna thoram asibu mapungfa ba thoram mo hinbada adomadongi chawra daida lobyu haina norkuni sinjari ngasi thoram asida Laitanthem Chandrakumar Advocate Chairman Vichar Vibhag Manipur Pradesh Congress Committee bo thoram asida warok khaladan thamina norkuni sinjari ahan mamaktada iramdam masibu koleba isorbu koknona kurumjari ngasi asi akoi congress ki oiba firan si kapase ahum mari phangna ba na akoi leader aya mase a hairok ta leiri hai kharabna lami da lae hai hoina singjamai ki hemochandra gi dasu ai sa yaujara maga ahan bai wangang mai mover du ai no wera maga mustung ai su lakchabani adai samakti thongju gi area gi oiba ai 5/1 gi mioi ni adang asiga sigumlaba tarani thoi suba assembly mikhan ga mirep ka mari leine na kogi thongju gi oiba iramdam gi oiba Indian National Congress ki mire mi uroi na puthoi ba hinau
Seram Nikenbu Nusibiu Sanbiu Mongol Asibat Pinebiu Haiba Wapam Sina Hanjaraga Masih Dai the Lingsil Liba Yamba Sirike Zagat MPCC ki member aduga matam sangna district president oiduna aduga congress ki sakhada khoi loina jarakpa adugum laba misangni yama bosu ahmad kai kumjari adu Imphal East district ki president mariba yamba Ajit usui kai kumjari aduga ai mangda wangang bi khiba CPIM aduga toman ba Yawiriba Yamba Santa Aduga Ajuda Wangda Wangang Wikimari Maruk Masuk Matam Pina Dem Pula Do Pulapa Marupni Madam Ganeso Secretary Forward Block The party Taruki Toman Yawiriba Dai Television Riva Aina Ming Kaja Draga Supuma Mosusan Draga Kurumjari Aduga Lena Mangda Maru in election Riva Saidi Yogi Pung Baro Tagadar Hobo Pamham Landa Kai the election Biriba Ima Singh Isan Singh Sia Singh Rumang Mapang Halaman Mayab Sina Tawa the Lebiriba Punamak Susan Jaga Kokno Kurumjari Asia Bay Tongju Kendri Yuena Lebiriba Mide Mihud Toman Ba Candidate Singh Yamna Pay Sayyida Tangna Wa Nam Wagi Thong Tade Indian National Congress ki akoi puthok chariba Siri Seram Niken Mahagna Mamang Chato Taujakiba estimate Mayama Koi live let Mayam the Loinama Yore Duna in a Mohana Sik Matang the High Rubin Matok Tade Akoi Congress Kidi Hoji Sahi Samaga Kuntraga Taresura Du Laba Dolne 1995 ki December Tang Kungani Panda Gokuldas Tes Pala in the Sanskrit College, the Ihana Hudoki Badum Lava Congress ne Asumna Masai Mangda Bakta Singna Yamna Paza Pazana Nangbi Kre, India Ning Tanava Purapada, Quiki Bakta Kama Matawai Koba, Oidina, British Kiloelam Sason Degi, India Kananava Honavada, Congress Lokiba, Asoba Daita Kiamaki Maram de Suhabi Kre, Maduaina Mohanjalugi Matau Tade, Hojila Ibadi. Nainagadori Badi Akoi Congress Laiba Tara Nithoi Suba Assembly Election Si Loiraba Matung Dadi Congress na Lusing Basungshin Naba Gome Nama Manipur Soy Dana Lakani Ibi Akoi the Tajabalay Akoina Tobal Magi Degi Sum Parakpada Aduga District Lady Magi Digi Parakpada BJP Lokanaba Ma Nibu Labulay Tine Sugunuda Kogi Marubanjit Haigalani Ayala ko thawanda bagi CLP leader leire mari masana basura leire khamokta hek thangna bada ai gi marup mega sadra leire hai riba singchi akoi di khutte ga soidana karani hai na akoi proudly haiba ngame Shri Biren ai gi diyamba haiba tai magi masu akoi congress ta raj boksa ngai charam aba ta mani rak ai magi vote khomba yaw misang amane kasu kaki Aduga loiraga mara bak fadana BJP sanguda moigi akoi gari haitare yumbi do mohut sinaba laita de mangona tagibe waneaba Sri bo bigi government matanda magi masano bana mi noi kapu de sidra asabu watho koi kriune moigi BJP criminal case me am de loi losal laga samit to am da hap dene hapa badi moi bole bage abai Hoji Piriba in law the Yoribus sings the criminal case and about Amtauji, Karaga, so much and Avam Kangoi Dorim. Home Pilam Landra, disqualified to Yami Aure. Ariam in the Congress, Yana Wasakiba, Emile was settling in the Mantrio in Wasai, Karaida, Androda. Androgi Sam Comardo, Moy the Wasaka disqualified on Wadi. High away constitution is the Yauri 10 settled Gazi Moy Kangi, where Kanga Bam Deva. Adugi Mapa, the Yauri Batanjang, Yantalaga Hama Tat Kriji. Aduna Hoyam Puna Marian de Maria Queen in our Dargar where Pomatam, that Tonju Kendrigi Hoji Putoxa even Seram Niken. Tonju Kendrigi Hoji be candidates in the quiet again of qualified by Inaune. Hygienic it? We should wait even. Amamati is a Yana Mariam. Tina Dingang de Arangi Matamda, Mamangi, Yumamada,
कोई लो तो न लेरंबा इसा हाइबताई मासो एगोन काका काका कौ अदगी मारा फदना जर 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 वांगखरे सिरी बिजोय कोइजम की मतमदा माना कारिबा मतम अदि ममांगदा मागी वाकर ओइना लेरमिनेबा मयामुना अखोय मसंगमुना खंगी अदु मा हौजिक अवांग था की मीदु ओइरबनिना हौजिकती ngarang nahan TV da thore dini mayam akhoi gi inau ni ken na tawraga ima event sing na nomoi na number me ikai dro mantri mong waraga magi masa marau di thau ge atro ko ba mantri waraga di lebak sigi iram dam sigi afa thabak tawraga di ma du minus safam thok pro thokte kari gi damak ta mahang na lekai sengdro hoji ma khoirami matam lo yam ga jong ang dai ne chief minister wei dui ni ai chief minister gi lamjen yaw ro ge na adum chakro da na ka da wei lai ba thong ju ke da dong ko bot ko ma tapi ro le ge ro wei ram da sta ma na am da liye na thama pe ji na bane ta de ko a ya me de haning de ai isa sing ju ji ru ba sam ye mo sa lo chale ni ina ben ga ma yi electricity ba me na thama pi ni na ram ga ha te ba am da so ha pro halak pada ma amu halak pada populio do pai ni pai ro khang de ba adu bo hojik dia pai lamjen ta rei bil dia pai kin kan de su le to ra pada di state fight ko bani pai ilong ni kin to la do ni ama sudi ya kan aling de ma ji su ya kan wa ma bi sha ma ni adu congress so ai no pu sa ma anga ni ya ma ju adu thok hai de ba me ta ya ha ma ya pal pai to ra la party ma dong ni hai ma dong hai mari bhami ta da le ma ko ma ma o rajti am nauri adu organization da khong tar pa di isa inau ni ke ma ki ba ta ta si ye ka da le na khani jahan ma kana no kai no khande lai wai kreba ta da mangi ma ka phoi ya ne jare imung sida ben hai da lakna to ko da maru ma pang si na wai gi wa ya da ki all india le be gi ba prime minister da si thana na ba gi drama ma khana ra ko matam da lai wei khaba yam madunu drop torga akhoi na mu ki thoga computer da namaga tharim ne ma ki ahan ma bole pa matamda Cinderella school da khwaidigi hana na wangang hi basu ai lepsari bai isamang ne matamdu da akhoi laibak thiba mana akhoi na panme ya da ba underground ni ayam ni ai ba men ta da ba platform ya da leading da kok thoki nimitu da wari watai sanai meeting du dum loi bhok sa thagi de meeting kai gi matam du da ma khoi odum meeting tau da na election adum thengna ki aba congress ki oi ba grassroots level ni kum na yeng orga di inau ni kenji congress ki oi ba misa amman puthok da khoi so poi da misak ne haji akhoi kum na nai na ko da lai oi khraba ta du gi ma ki taujaram ma congress ki achievement mayam am lei haji media department inau no laktana haji ku di am upgrade le re khoi ba ni congress ki oi na matam du da khoi sapa ki kunam lai dingai matam akhoi ki press leijari ba simanta party ka puthoku matam gi adugi matam nu yam si amna cooperation masagi oi jaba thadok tawram mi sangni all india re dogi su mahana masang nai ba thak yama tawram mi ni adugi tung ilak pada inau lekhen gi oi riba biodata da yauri ba se hanjana haibi darkar oi de ma ai sai bi gi oi na lai riba mafam du da so ba dai ta lo bi sa amu oi mi haibi yauri sida Jadi sana kona bagi lamda asai gi marup ganesor su pangra naharon singi mai sangba sagana bada ma du or dai honari ba misak ni hauji amu congress ki oi ba phab da pusan jaraga congress ki achievement ji sahi tra ga ke do rage yam hange ba kangla da gi asam rifle lok thok pa matam da ima event sing masa da phi thong na demand to ri ni hai riba du kana pigi 2000 prime minister oina lai biram baduna Shri Bobina hoi holi CLP leader we biro chief minister we matamda sinabira mimne adu da nate hoji armed forces special power act 1958 ke bhauji hai riba posi lokthong na hona bada yamna lauri chief minister masa su hana kara ga de su lokthong na hona jagani ga hai ne akhoi gi lokthong karo ne ba kendra tare tagi segment tare tagi Greater Imphal area dagi kari gi damang tam amaka takdo su ba lokthou na wajau yam ngangi ma khou yam na pong pong na ngangi ba do moi thabak we na won thok pati moi ngai sungam de ngamoye hoji prime minister oi ba Narendra Modi gi government city yam na sector ya no ba Hinduism gi oi ba pot khatang kuidri ngarang na han moi gi candidate amana yam na ma khou pong na moi gi aru ba wa khana ba matam da muslim yaw bu yar we gai ne hai ba
ai pai mobile su moi ngang ma do dum yauri ba adugum laba jal bi jati nabi adaba kangbu du da khoi karamaina khoi gi adhikar sinaga do rino hana khangda da sinaru ga su thongju kendra gi di ai gi inau likhen gi marka kuba gi ko marka si ko bi gano maduda pajamyam gi sahi manga gi oiba ganatan gi ada ga sinaraga tawon seva pairu dragadi mana jila parisad ki paijaba adudi masani khara khaki wani pradhan member khara mahang loina jabagi wani iramdam gi thongju kendra gi semba sagana ba hona ba madi manipur gi barak te yaw ge har gadi assembly floor ana khoi thagat pa darkar oi thasu thagasi mantri ma inturaga sakhi ba ise arai badi na te du bo khoi puthok chari ba inau likhen mai soidana pakani habi thajaba khoi leije somdagi lakpada imphal iski mai lakpada khudra pami ama khoi inau loken ma soidana karkani habi khoi thajaba lei atai dia khoi panga je jero adu akhena 50-50 ye ga khoi thajaba khara surum karka dori ba adu dia khoi moirang da prithvi raj inau ma disqualify khoi yudo laya khoi yudo aboi yudo congress ki president ba khoi ramini po philip to ude seran ba ke logi tatra aboi Aujud ini MLA wajib saya. Kau Kongres di York kan? Karena karena kota ini Kongres itu area, mereka ini kota pun demi. Atau kita mesti yang nanti Muslim sih na full support piraga, mesti sektor mana hana itu lejar aga. Masuk sosial itu na kabe ya bagi piban dan lay hai bagi apa itu report pange. Karena kau suka wajibno. Ada hal laga apa presiden Sri Loken. Madi soi dan kane na khoi proudly hai banga me hoji maga lamba tori bisi khoi pujo ba khangna ba khoi gi congress te gi yamna matam sana karama ba mb ba wera ma ba du masano ba basantane ba mahaksina delhi da care taker wena leiba matam khoi na youth ki yamna volunteer wena leiba tamda akhoi si bana ada sena raga kana khoi ga bating ka pang adu go misang ne adu moi do congress te gi sakhare atopa party dol hongre moi ga khoi hoji kaim ta mari leina dre hai riba kendra singsi akhoi na khut the ga sum lakpada akhoi gi si soiroi hai ba yawa kendra lei di ba BJP na mini basing ni phu dei na ka ne na ngarang la ga no khabar du yaw ni machin ni pangthi da thijan ba akhoi yam ba biren chief minister wai na di akhoi be pha tok je adu ma ki lei riba sanalon sat adagi tawriba niti niyom la na constitution ni wang ma da thaba pangdok tok san ba adagi karigumba pawmi ma mang da lengsel riba isa sing inau sing isel sing Makoi no wahai ama kariba iruba matam dadi fajan biraga jen abau thaburim ne ba adagi hoji ma hangangi area da su magi against the lega do mi wera ga thire ga thritan tawrim ne hoji chief minister su hoji ma hoji kira abra khangde ai gi marup sara dai ram lepi mamangi da malam ma tawna himni kapur hai bang moi ohum adu hangang khunjau na sa ma na som na bhot pi thok ra di ma pheloi doi ne ba aduna mama sam chief minister masaya na nungdang na bhot khom bajat lai ba haji BJP gi aso minister weri ba adagi chief minister weri ba hona lekai da khong chala kho bhot khom ga yami kai ni ngai ni makoi na phaba thabak tawraga di mayum de pham ga lai to ga adum bhot adum ka ja ga dab do tawrudra ba ai ram thongju kendra gi su ma labi thong khara dei water tanki khara ai lekai da community hall khara di sai ko tawdi hai bi ya di khara di to adu tawriba poto akhoi noina thigat khiba paisa mayam du longthara ka na bu thadharak bane ba mai phuri khau dagi putho sem na te ba akhoi mantri di thikadar ne ai lekai da khangjaba ni ko mi di khangde he community hall akhoi sari jama thikadar oya adu sabu di loisale adi sangadri adi boro kan dang lei ko ai club kisu ai office biar we na vice president nu pujaba mi oi ni matam ye ki festival la ko yoksung matam da ma adum lai akhoi isa ne akhoi inau ni ken sadum lai adugudi moi tawham thokpa moi mathau ne ba adi moi na tawriba posi transparent we na yengba yana na ba khoi right to information ek ena leirim ne ado kana na puthorok no congress go me na puthoim ne member dagi hauraga pradhan ne jila parishad gi MLA mantri oiri sing je moi na si na hiba krosa me am do transparent we na hoji yengba yara bane kasu kiningai wai de moigi waiba moigi party gi waiba against the wangang oraga di heta phajan buchan ba akhoi di proudly harim jine phaning ma phajan sano do or die akhoi gi inau ni khen gi da makta hoi congress gi no open dum phong ngarang na han si ai lekai mera pai bi sing BJP gi phiran khara pu lai
ai thongan yore ai thongan da di thepe yaro na ai yum mathak da ma hoji ai khoi congress si phera yum khala thamam me noi noi ge maira sang da thelu zo aduga noi na hai bi ya sumang sumang na thero na yam nong ninge nupi maira pa bi sing du pa sanga pi mai nupi ni ko la mi je asa pot khara poram me yam kausan na ba hai bi toksan na ba hai bi lai ba ku jau thim bi be do adu nupi du ni ai le ka la ga maira pa bi bhor khom mi ji han ba ne pa ka ba da kawalam dai bung da mi hai gram jani kapsan lakshan na ga ai bu jun si biu ai bung jun si biu bhor bi biu na kap he ma hi ba acting ge yam hai ra jani ara beauty parlor sanga kere bhor khom lai em ado akhoi gi su saram ni keng gi su akhoi me amang da isa sing chang si mayam lei ri ka su ki ngai wei de nupi ni theng na ga dam ne nupi me am nei mai ben sing na bor pi ga mai pa ki da bam ti au de du na saram ni keng su soi da na akhoi thongju kendra gi hut mai pa ka ni mahak pa la ga di akhoi iram dam thongju kendra sengwat sa ju mang na mirak tin jara ga son ma khau pong na assembly da haining ba tawning ba kya taw su no tanja si da phone o akhoi sigi meeting ma pham ji da yoro ka do bori o tamo kara yoro ge abiro o yam da bagi ne tamo la pio ai ngang hi ji o na si tamo la tra ga di yaro ya ba ma pham ji akhoi si jam mai gi thong ma lan thok pi ra ga thongan number 3 6 lane tha ba working president mangi babu ni mi ya maga di ma lak ta su ya ra ba ya hangai ba lak ta ba ya ro ya na ha la ni ma gi la kan ta mu ma gi we ba pham tham je se no akhoi gi congress ki we ba sanalon sa parampara da di akhoi mi ji ya ri ma kai ti chai ga nu nga no hai ba se akhoi waja guru na akhoi ta tambi re lai gi dre paung en tombi matam ma da MP thang khang ahum la karam mane lai so tum haiba pabung ni rajniti taw ma tam dei bungo noi yari ma khai violence ki thabak si taw no akhoi di ahingsa ni ti yum pham moi ba gandhi ni ti ki channel on chata akhoi channel on si khang na akhoi taw ba tai na akhoi da haibi rame adu mo akhoi su mi wei ba ko buni na sawninga di moi na ngang ba tawrib do khajai da kopam thara su na kana mo tho thawai do ko ju haining di ba akhoi jo mo hal thaning nge ba isan sing da karem kathai na rami ba nomoi na ga namami do yaram de ko su mullo nomoi do moi do su adum kap sira ga ya wa khanjai ko moi na tawrei bo do afaba thabak na te ba machan macha go mani election ni moi khomam do khomu ma bu nu si bana vote bijesan nu si da bu na khoi ni ken na bijesan no adu mai na moi mathau na lai na tauna mantri ma wore go bo yam som no bo khom ho no bro ma tam so ni ra ka sal la ga kham ne kar mai tawra ka hi no do ai khoi si amon khangi na mamang da khoi ajit si so khoi na ma si matam numi tara ga ni thoi ni khang ma bhor khom mai matam khak phang gi ba ticket si pisal ji sa pi gum jira khoi am nai ne ba moi ahan du samna ba ya da ba mi samne hai samna di hai taw na taw ga nu adma bol lising ma pan khara he na phang him ne asi mi mantri si na yam he na ga ka hi jan te ba som gi lei ba khoi thong ju pawan patu de gi lising ahum de gi na mari da da na khoi na phukla ba somdagi zone 1 to 5 da lai sing chi akhoi na fast li tawr sakraba second line mori ba aduga somgi asom kitna panoi ro amoro som da lai mamam hoji mantri je suya ya hau da jaga ang le hoi kwa ina sum chat pa akhoi gi kong ba irong hai ba jaga se ma la jo bo su bi ro ya ho ne ado khoi rong tha da la se ba moi do ado adagi jaga pareng si akhoi morong pang sing lau da mantri war su akhoi di mai against thada ni ha be mi lei ho yam na pruk so bi gi ngarang na han ima gi lai khoro ban mi tu su akhoi su sa ri sei khoi ding ge akhoi moi na hai bi rak ta na ta da mang le wa khom su thei ta lei ba balai pa na ba du na ha rak ba de akhoi chalui ado hai ri ban sing si ma gi da lei ri ban sing adu ga akhoi gi ha ne gi akhoi gi MLA oi bi ram ba akhoi marup bijoy koijam ma ki election agent su ai sha su wai ja gi adu मार्क्स ताई तौरगा मीने दी बिजोय को जमना तौर सगोल थादो पनी दी या हाय बा बासु भोट खोमन जेबा भोट खोमा गा दी मागी वेबा पोल लिसिंग मरी मंगा दी लैयेबा पारवान पाटू दा मधु थुओगा पोरा दी कोई इनाउ नि केना यामने हेन सु कागनी
hojik wajau ngang se ma som dagi bot se phangoi da ma hojik koisa chalaga mantri masa hojik bot khom hauram ni hauju sanu ado akhoi gi su lai riba mayam akhoi gi polling area gi committee gi lai riba isi nau mayam hojik do or die honori aduga organization ma kha dagi yamna grassroots dagi neat and clean da lai ba inau ni khen ma su ado yamna khang da ba mi na te lai riba isa sing inau sing gi cooperation piraga ma adum taujari aduna hojik lai ba trend da Manipur da akhoi gi congress ki oiba chungsin na ba akhoi maru mapang hojik dai da phambi ri sing si kodi taru secular progressive alliance ka akhoi kusam na raga akhoi soidana akhoi congress ki government halakhi gani halakpa matam da akhoi leibi ba akhoi maru mapang sing akhoi punna ngasa hai gi du nei gi maru amna vote kara ga sahi amai matung da akhoi sida phamsi aduga inau ni khen da mahangna tawri bu karino tawdabana karino nang na hoji tawri chena akhoi makhut paire akhoi hai se ba adu kahandraga di hai ba akhoi na pami ba poto taro he ba hoji lai ri badi yamna maru ri badi akhoi mayam na kutum chena paisel laga thambi ri ba sahi manga gi adhikar do Indian National Congress ki akhoi na puthok chari ba sidi seram nikhen inau gi markada praja miyam gi mangola sibar do pinabiyo Laliba tang tara ni thoi subai assembly election laiba tang kun ngani panda ayung anta dagi huna thada na gado iba bor sida koi arjun ten ka pada nga mamina ma kho u bodo do maina atai du suyeng yang biro no nga mamita ten palaga ma Draupadi Saimbor ma da mangolo hi bagum isa ni inau ni kenjo thongju kendra gi amata ngai ra ba mi ro do hen biu nungsi biu sam biu mangola sibat pinabiu ngang iba ina wangang mada hendo anjin kya yaur basu nasani na nau ni khanna ngakpi yu hai ba wafam sai jaraga mayam pun mo amaga na khurum jari jai hind Thagachari Laitanthem Chandrakumar, Advocate Chairman Vichar Vivag, Manipur Pradesh Congress Committee bu ngasigi thauram asida mamalyam laba warol kaya thambiram bagidama khanhana thagachari ngasigi dai selengkhat piriba Kumari Pangamam Ekashini Vice President Mahila Thongju Block Congress Committee bu thauram asida warol khradang thambinaba noluk naning singjari Ya pero ngasigi yai paraba numit asida dais da lengjan biriba anjimbu kelam nei kong jadi mangda lengjin biriba mai ben pai panasi nau pai kibi kuchu kong jadi lamdam masibu kon biriba ibuda benda buju thamoi nungda chena ningja bagaloina na inau ne kengi damakta ibuda benda ngoju thaujan biyo haidana thamoi nungda chena puramjari aha mamakta da ahang na haijaning bahaya babu hauji yamna luraba matam mama oire ngasi taraga mari mangada ngairabani adubu akoina hauji akoi phamdaba yai imungda sorokta phamdaba yai ba akoi phambaroji cha jing naujing lakpa matamda akoigi MLA oidoriba inaugi dama akoije nungdoina leirasira akoi tumina ana khallaga leirami wa ma heibu chabagi pesa babu tinggal loisira haina khalamba matam masida koina ngasi kaidawi haiba matamda akoigi hauji hauji kariba asigi yamna mawong asi eta yausangi harau kumai dongna tawkhalakpa angang macha ba wa manaki da phamba ba wa lupa changwa yena phammaga nokbaga khebaga tawkhalakpa matam masidai di hais akoi ju phamdaba yade akoi nga nga to ju phamdraga di
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯔ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯐꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯇꯣꯜꯂ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯝꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ 10 10 10 10 ꯍꯩꯊꯔꯕꯁꯨ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯐꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯝꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯀꯗꯣꯔꯤꯕ ꯏꯅꯥꯎ ꯅꯦꯀꯦꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯀꯗꯣꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ खरा पैसा नुसादो थादरबनिना अस अमतैबा लोइरे मनाक्ता चलिबा मचा मसु अदगी अहल लमन लेइबजी अमुक्तैबा चाक चरा अमा चादोरे हाइबगी हरावबदौना ngarang ga seukte kumai amani akhoi dadi adubu akhoi kaimta thamo ise chingnaba leite achumbana joini tungi haibaje khandaba kharadi yawe chamaja nifu yankai hojik leidi khalambadi yai adubu masa masa gi mangadaba tagadaba jinge khallaga moi leiba oirangani aduna akhoi di hojik akhoi isa gi khanmanate isa lawuraga chaba yai phi saraga chaba yai adubu tungi miron jina ngasi leiruba matamde yango lining bagi oiro kanogi oiro maitai gi oiro kainongi akoina tawjaba puna mache loina khumjan giba menjan giba mayam namda giba mayam mache akoi khabar parubada amada akoi chathu yakan chathu khotok chabana chadi adubu khabar da kaja da yauriba mayam je uruba nganguba taruba mayam sida o ngasi di akoi gi icha isu lehoriba mero lasina mathagi chahi yamna hayeng sangmana taba chahi manga gi matung sidadi ahong baje yam thuna laaga khoje mutkhiba do kuidana mutkidore haibagi wakhal hoje khoi ngasi lejei aduna mina chagi mina thai mina pechanu sayamna pidhagre haibagi khoi harau wale jade jingnaba lejade aduna ngasi di yamna tha pha nami kunni pha daba matam asida khanbi ge dawse ima ibien pa pa si naw mayamna khanbi ge dawse kari no haiba matamda ngasi achaubo oiraba mantri ga je khoi lila daba yaudini mantri oiraga di tauge habda ngami thabaki ingangi lerami ba punamang ngami haina khoina tajayaba adubu akoi hataki thongju kendragi mantri sidi kaimta masa je kaimta pibi rakramani sarkarna aduna yamna adumdadi kangna chahi mangagi sida mantri gi magi thau thokpa magi kainoma ngamjaba magi kaino sidi utpirangre hojik vote maya dadi magi magi yaraba aduda haidari akoi kaimta kalakpa leite adubu mayam jina magi de adu pirei ai mangonda changjira magi de adu pirei moi gidura chachira haibagi wakanje tongana thambi khraga ngasigi oireiba awonba haibabu yango lairabana kadai bau ina kumna kadai bau haibo hojik jiloi ulisini moi moi yana badana afaba kanonga ta thangatpa kachu nataba pe lawba thaba amdasu kachilaw amadasu haidai ba paisa do pamai wa nataba yamna natai jadaba leyeba na dana chahi chu pachaba kano to bungam jadraba chatpa ngam jadraba leiba singjadi masagi chathung mo pini haba khangdi aba aduga hojingna bor maya dadi yam paisa yam paiba male yam haida dana khotana tauri aduba kano do khoi pamjade aduna yam chengna inaw ne kena thabak torokani haibase akhoi gi thajabani maramdi mahangna jila parishad ka giba matamda ju akhoi na kainom haijaruba matamda mana ta lakhiba mayam do mangonda hairuba matamda yamna ngamdraga sumagi angamba sema sabagi oramo oro khoi na haibi bada tabi kainom tobuga da tathok tasin tobada khoi na mo yam tinajai aduga mahaksu masagi khallaga torokadaba miyoi mandi haibase akhoi ai wakhaloni aduga leiba akhoi miyam hona minasi akhoi leiba thongju kendra sida leiba akhoi ima ibe si naw punamangna chaba thakwa changdana isorbu pungning chena ningli haraga ai inaw ne kenbu hataki mifam kano sida
mai paana thagat minasi akhoi miyam awa ana thidana adugi matung tarpada akhoi na pami ba mayam akhoi na seman ningi ba icha isugi sana bagi oiro amagi oiro thadari hojik chu thadari mathak sidagi he na akhoi na ngangna ba haina ba tana ba yaba si akhoi na thagat chare haraga akhoi na apamba leiba mayam putharaga chondaraga leiba mayam se pukhatna ba akhoi hona minasi hairaga ai matang asida loisanjarage Thagachari Kumari Pangabam Ekashini, Vice President, Mahila Thongju Block Congress Committee na Warul Kaya Thambiram Bagidamak Hanana Thagachari. Okay. Indian National Congress Manipur Pradesh Congress Committee gi President Sri Loken Singh mafam asida yaushilakle amadi ikai khumna jaribana dais talengkhat pirakna ba nolukna ningsingjari. Ngasigi Congress Sevadal gi Thaumi Singh Dai Selengkhat Piri Baigai Khumna Jarba Singh da Achamba Khudol Pod Lengyana Chingba Singh Khudol Tambina Bagidamak Ngasigi Sevadal gi Thaumi Singh Nolukna Ningsingjari. Ngasigi Dai Selection Biriba Sri Loken Singh Honorable President Manipur Pradesh Congress Committee bu Thauram asida warul khradang thambina ba nolukna ningsingjari. ngasi Thongju Block Congress Committee na sinbiduna pangthokliba lakadoriba February ki tarik 19 sigumba 12 suba Manipur Bidal Sabha gi
election ga mari lainana ngasida Indian National Congress na nominate tawraba adugumlaba Indian National Congress ki mirep amoina puthokchariba Siri Siram Nekengi adugumlaba Phiran Chingkhatbagi thauram ama pangthokba asida dai lengsin biriba mingoina panjalabada aikogi Siri Sadat Saram adugumlaba aikogi Secretary Manipur CPIM gi aduga iroinana aikogi Thongju Block President gi pham pubiriba mingoina panjalabada W Devendra Singh aduga loina na aikogi district asigi su block president loina thau pubiriba amadi aina amamamta maning panjadraga su dai election biriba khwai punamakpu aina amukka hanna ikai khumna jaba du uchari aduga loina na ngasigi asugum laba Phiran Chingkhatpagi thauram asida athen pot kaya ga loina na adugum laba aigi marup Siri Seram Niken Singabu Mangol Arsibat piba lengbirangniba aigi nungsijarba Imaibel Singh aduga Ise Ichal Singh khwai punamakpu aina amukka hanna ikai khumna jaba ga loina na ikok nonjari aduga loina na aikogi kendra sigi polling khuding maktagi lengbirakpa adumlaba lakadoriba sigumba February ki kunganipan da pangthokadoriba sigumba mikhan mirep asida Thongju kendra gi oina Indian National Congress ki mirep oina puthokchariba Siri Seram Nikenbu mai pakhandaba yade haibagi wakhalonda adumlaba polling station khuding maktagi lengbirakliba aigi khurai tol saklaba Alamal Singh toidok endong aigi marumapang amade aigi ikhat haba Inaw Singh aduga aikogi Thongju Block ki adugumlaba office biarat khwai punamak aduga Manipur Pradesh Congress ki adugumlaba office biarat khwai punamak kusu aina amukka hanna ikai khumna jaba du uchari aduga loina na ngasigi sigumlaba thauram asibu coverage pibiriba print electronic media ki marupang khwai punamak aduga loina na Manipur Pradesh Congress ki adugumlaba media department gi adugumlaba aigi party ki khwai khudingmak aina amukka hanna ikai khumna jaba do uchari ngasi Thongju kendra aikogi Imphal dagi sumna dagi kilometer ahum mari ki distance laiba adugumba jaga sida aihak isamangna party ki president amane kana raiti ki maramda ngangubada thoidok hendokna aingondasu awaba ma dumak lay sigumba kendra sidai intellectual kayama lairi aikoi buju takpi tambi pangamba adugumba kayama sulai adubu maru oina ayakna party ki president amo oina ngasi lengbi rakliba Thongju kendra ki polling station khudingmakta ki lengbi rakliba amasung maya kasina taba mafamda laibiriba khwai punamakta aina ngasigi asugum laba Phiran Chingkhatpagi lalwanyana aina wai kitang ai thamjage maru oina hauji hausikse ai koi punamak ne hena khangi ai thoidokna Bharat ki amasung Manipuri go iba raintida sina ai khogi ayuk ki matamdagi tawrakpa Phiran Chingkhatpagi sina chakcha mamangda tawba meeting asi chakcha mamangda lairik taba je kya mina taning de aduna sak ne na maru oina lakpana adu ai tentakna ai thamjage ngasida aikogi Bharat NDA ki sarsolchi Solising Machamapal Malbudran Nipan dagi NDA ki sasanchi 2004 phawbaksi Atal Bihari Bai ki sasol leirongkre adagi ngasida amuk Narendra Modi ki sasol lakpa sahi taret mapung pharak pasi 2014 dagi mak lakhe paslo ngasi phawbata sahi taret pharak le aduna aikogi Manipur ki praja ne he khalli Center da lairiba sasol aduga Manipur da lairiba sasol aduga anisi party si manana tu na chatlagadi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯦꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗꯨꯃ ꯂꯧꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯗꯣꯟ 5ꯅ ꯄꯨꯟꯕ ꯁꯥꯁꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯉꯦ ngasi sahi mangagi sasola sida government ki employee kaya tolo piba ngamaktaba amadi pensioner kaya gi tha kaya gi pension phangaklaba aduda sunnatana aiko gi khungang singda semkat sagan na bak thajarakpa adu Mahatma Gandhi ji National Rural Employment Guarantee Scheme kana sidai da Bharat Sarkar Rural Development Ministry na lupa crore sahum ga control do thadok kiba aduna hogiba November thada leiriba local body ki panchayat singna dharna kaya tawduna hunger strike pawda chanchalaba matungda lupa crore samaga tara khakdam thado kanda lupa crore sani ga kunga humdoi oina hojik phawbada adugumlaba kusumal matlaga leiba sigumba lairabagi I supa sigumba sasola se khoina makha tana chalhanba taragadi ngasida Manipur si karamba phibam da lakadage haibadudi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 29 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 5ꯗ ꯐꯦꯖ 2 ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 10ꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯄꯨꯡ 3:30ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅꯃꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯗ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ adugumba ihulladuna karigumba March ki tarik 5 amasung February ki tarik 19 ki ayuk ki pung 3 tagina nungthin ki pung 3 makhai phawbadang sigi wakhalon sina karigumba hongbidaba taraba Manipur dagi Bharatiya Janata Party abdo leikha tana adumak mut khargani haibase ai ngasi gi sigumba mifam masda ai thamjage aduna aikoi March ki tarik 10 dani aikoi ne election counting tawgadaba aduga iroinana aikhoigi hojik leiriba 13 suba Manipur Bidal Sabha ki magi tam matamsi aikoi March ki tarik 10 phawbani aduna March ki tarik 10 phawgi mamangda ngasida Manipur da aikhoigi Indian National Congress sigumba party asiga aikoi dol taruk na punnaga satminaba adugumlaba aikhoigi phral lama semgreba madugi phral adugi mamingna Manipur Progressive Secular Alliance haidana ikoi party taruk na changa kanda karigidamakta ikoi party taruk asina punsala ibano haiba taragadi ngasida adugumlaba NDA gi luchingba NDA gi sarkar Narendra Modi ne luchingba sigumba sasola sina ikoi gi Bharat ta matam amada leiramba Bharat adugumba don kaya kaya na sasol kaya ma Bharat ta Congress na amadigi Janata dona aduga United Front na sigumba sasol kaya ma toramba adugumba sasol sing adugi matamda public sector kaya ma linkhalama kanda adugumba Bharat ki mioi koti kaya thabak pirambado sigumba Narendra Modi gi sigumba sasol la ki badagiti punamak privatization do ontho okanda subnatagi Ambani gumba Adani gumba makhoi khaktagi khalakpa aduga lairba praja gi I suppa sigumba phibam je lakpadagiti Bharat ase atopa thangnariba natraga paisa paiba adugumlaba country amada bandhan thamba yabagi phibam lakpadu maram oidana ngasidi Bharat ta leiriba adugumlaba wakhalol manaba amading regional party kayama punchilakanda party taraga mapan punchilakanda aikoi lakaduriba 2024 da lakaduriba parliament election da aikoi Bharat dagi Bharatiya Janata Party se muthat paiba madugi phirep adu lawbaga loinana madugi iroinana mu Manipur da su aikoi gi su party taruk se punchil haraga ngasi da leiriba aduma Bharatiya Janata Party gi sasol se muthat na ba khonna bada aikoi party taruk se tangai phadna pundaba yadaba dagi aikoi Manipur kannana ba amasung tungda horakadroba isa ainau mayam se punsi kannana ba adomda aikoi party se sem khibani hojik aikoi CLP leader mafam asid lae
Ngasigi President Member oina election bigadaba Sri Okom Ibobi Singh, Honorable Leader Congress Legislative Party Daisa Lengkhat Piri Amadi, Congress Sevadal Githaumi Singh, Acham Makhudo Singh Tambina Bagidamakta Nolugnaning Singh Jari. Maru oina Hantaki lakaduriba election sida Bharatiya Janata Party ka chungsinaba party manga na punba sasolas na tugadagi ki maramdi aikoi na sahi manga ki election si tauba matamda election ki mangmangda magi party ki oiba manifesto je he phongi aduna Bharatiya Janata Party ki di makoi ki di election manifesto hai kaude makoi ki di visual document hai aduna haukiba election mamangda Bharatiya Janata Party na magi vision document da point tara khak yauba adugumba vision document lama phongi karigumba Manipur da BJP ki adugumba sasol lama lakpa taragadi Manipur praja miyam gi tawguna aiba wasak che makoina puthokhi bani adugi marakta aina poil ahum khaktang palmbada makoina khwaidagi ihalan Manipur ki praja miyam se anamana aikoi lairabana masing yanba adumba sinmina masing yamba adumba raija mani Manipur haibase aduna moina koina khwaidagi sakhiba wasaksi karigumba Manipur da Bharatiya Janata Party na aikoi sason tauba taragadi aikoi imung khudingi job amamam pigani thabak pigani je Bharatiya Janata Party na lauthokhi baneba ngasi da sahi manga mapung pharaklaba sigumba sarkar asina thau lau ki ba thabak sing do karam ba result tau ki ba out tau ki ba yaw ka ba geba ngasi da IRB batalal ani milising ani ni moi interview tau gre ngasi phau da haidok tan lei ngasi ma kendra sidai da ai ko ki mihul ori ba mantri ori ba ma ki power department ma da lau ki ba se mi se lising kaya amane ba tau buddi adugum laba candidate sing ga du da ki in term of lakh tan ba ma khoina khong ki ba se adubu ngasi da makoina Bharat ki amusung prithvi ki punna magi thengnar ba covid pandemic na maram oiraka amadi election call of conduct na maram oina haidok pan nangde na prajami amda dum sin thiraga dum lairi ba aduna maram oiraka da maru oina ngasi da Manipur ki youth singda amadi lairik lai su herba nahar singda depression oin bagi adugumba thak ta lakni bache sigumba sarkar se lak padagini ani subata makoina hai ki basi karigumba BJP na sason tauba taragadi Manipur ki adugum laba laita laira yum kai leijadraba singsi loina bag yum sagane se makoina lauthokhi aba adugum laba election mamangda ngasi di matam amada Indra Awas Yojana gi ngasi aikoi ki thongju kendra sidai da Imphal ki 0 kilometer anium da leiraga su aikoi ki thongju makchi adugum laba panchayat ki adugum jaga ne aba aduna sigumba panchayat ki jaga asdaida ngasi sahi manga gi adugum loba sid leiriba BJP ki lutingba sasolachna lairba praja yum kai leitraba adugum loba gram panchayat ki jaga da ngasi yum mama sarabra haibado ngasi mai ko ki candidate oiriba ai marup ni kensu ma jila parishad ki member amachu oiribani aduna ngasi phawbada adugum loba lairba singi yum mama ta adugum Bharat ki adugum loba Pradhanmantri Awas Yojana ki makhada sigi scheme singchuma ngasi phawbata paikhatri ahum subata makoina amuk haibasi Bharatiya Janata Party di yamna nupi singja awangba thakta thamba beti bachao beti parao kana moina mafam khudimakta lawi adugi matungina makoina haibasi karigumba Manipur da Bharatiya Janata Party da sason je tauba taragadi aikoi ki nupi singse graduation bog da free education pigane base makoina law ki baneba ngasi da ise chel sing karamba free education phangba yawre aduna election mamanga siguma poll promise kayama tawgi baduna maram oira kanda handaki lakka doriba election chida Bharatiya Janata Party haibase aikoi sungsoi joi drabagi aikoi ki mut khragani haiba posine ba aina thamjari beti sidai da Bharatiya Janata Party si party ki ticket lauthokri gi mamang da yamna kalami Manipur da adugum no Manipur da union minister kaya lakhi hau khiba ada center da pan ba SPF ki sarkar UP ki sarkar ki matam dati
मतम अदुगी लालिबा यूनियन मिनिस्टर सिंगुना मणिपुर दा लाकपा मतमदा प्रोजेक्ट स्कीम कया अमा मखोई लॉन्च तौरमी अदुगुंबा स्कीम कया अमा जो पैकेज कया अमा जो अरा लाउथोमगा डेवलपमेंट कया तौरमेबा ngasi da Bharatiya Janata Party ki lagiba union minister juguna Manipur da lakpado sitai da mana pai riba department adu ki package law thok padi lai ratna subna taki makoi ki BJP ki election campaign tawra chatkiba adu ki mathakta aikoi ki Manipur da leriba kendra hupu ai patare tampa ki lamda subna taki aikoi ki Imphal ki manung da aikoi ki Thongju si khattani aikoi ki da Bharatiya Janata Party ki candidate se ama khattani madudai da intending candidate loina ticket tanaba ki laigri baje adubu aya amala kaisam thongda BJP ki tanaba mari uri poktana tare aduga sidai da sinjam maida thangnaba ya school da mathang je Bharatiya Janata Party ngakta ngai gi butula maram warakanda lam da su loina frek se Bharatiya Janata Party ki da ngai ki amadi airport ki na sigi Imphal Khalman tarpa matamda lairiba government ki property oiraba ai khoi ki kaino sing ki da loina electric post telephone post chechal liba banner amusung phiral ai khoi punamang no uram gani amasung jaga da BJP ngakta neba tawbati intending candidate mayam sum moi punna meeting je chilli adno Bharatiya Janata Party ki mantri sing lakpada JP Nanda ma khoi ki president lakpada aduga moi ki organization ki secretary amama lakpada meeting je punna tawbutu ma khoi da mi se yamba dumak man ki ba BJP je kan ma chu dum mal le ba aduda ki ai khoi ki Delhi da phongba ai khoi ki magi election mamangi exist poll haigatra matam maduda Bharatiya Janata Party si nifu ka gani adune kuntha taru ka gani exist poll mayam amada yawe ba masana madudi exist poll dum lakta bani uripo kendra da sangur de candidate tare leiraba je moidu ki mi mayam da hangmura de masana BJP na phane je dum loina hairak kan ne aduna adugo matam maduda ki hauna so idea dum mak lauk bani Bharatiya Janata Party na Manipur ma khoi ki karak ka tori basi singa masung tamda tara manga da ki na tara taruk ta ki heloi bache ai matam khudi makta dum lauraga lakiba adu mami sak amane adubu haukiba January ki tarik 28 madudai da ai khoi ki Bharatiya Janata Party ki ticket lauthok khare ai khoi seat kumpu mak amuk ta lauthoi ai mamang so dum haija ki ngasi da Bharatiya Janata Party mi ni phu ka ga ne hairiba sigumba party se hatta ke lakadori batara ga ni thoi suba Manipur Vidhan Sabha ki election da Indian National Congress ka lamba to bu ka da natte makhoi ki Bharatiya Janata Party ki intending candidate sigdo makhoi ki makhutta loina mut khar da ba adugumba party ne la aina adum laur ga dum laksa ki batuna aduna ticket lauk thok bagi nung thinda ki di Manipur ki mafam khudi mal tawrei ba punamak ai khoi punamak ne hena loina makki adumak uramani aduna ngasi di khanga ai khoi na January ki tarik 28 da hek party ki ticket lauk thok ki badagi di ngasi da Bharatiya Janata Party ki adugum karak da ba adugum da candidate se MLA se subna taki tara ma thoi dagi na tara humdoi ai masi yauraroi bache ngasi jo ai amuk hanna ai thamjari bachni aduna tampak lamda Bharatiya Janata Party dijil ali sugata banate singa tamga pulla kada tara ma thoi dina tara humdoi lak pai bache sidai da ngasi da laujar mi bache siri local oina natte ai party esi ki preselama oina ai Manipur ki praja miyam da amadi Thongju kendra ki praja miyam da aina thamjari pani aduna sidai da ai khoi ki Manipur ki kendra khudimak da Bharatiya Janata Party ki sasonna sigumba Manipur ki praja miyam amang asida tha kaya tolo phangak da ba penjil kaya ahalman singi adugma penjil kaya phangak da ba sigumba leiraba sing je Manipur ki kendra khudimak da loina khanga akanda ai khoi ki Thongju kendra sumnatagi Imphal ki mayonda leibaga tap manar ba sigumba kendra da sigumba Bharatiya Janata Party ga amona thagat pinapka taragati Manipur ki praja miyam na ai khoi ki Thongju ki praja che kariguma ma da khanba ki tangkak su adumak lakani aduna ai khoi punna mala khambi ga dabati ai khoi party is the magi ideology loida phajabani tawbata di party to the belong to riba aduguma miyoi sing adune ba ngasi da Thongju kendra da hau ki batam da ma si anirak tam amada anirak ni kari bado hantak ta suba ga di ohum lak suri aduga magi tam di sumna ki ani khakta ne
सिगुम मिसक से कनानो हाइबदो मणिपुर की प्रजा मियाम ने हेन खंगे सिदैदा अखोई की थोंजू की प्रजा ना वोट पी के दौरी बसी मपान थोकी मसानान मसक फजबद वोट पी के दौरी बरा नत्रगन मणिपुर प्रजा मियाम की दमकता अमसुंग थोंजू केंद्र के डेवलपमेंट पोरकदबा नसीदा लेबा लेटलारा इना कैरा खुनबा पुण्य चन्मिनबा याबा अमगा फ्रीदा इचिली नावगुमना वारी साबा याबा मीदा वोट पी के दौरी बरा नत्रगन मपान थोंगा मसंग मतौ फजबा मनुंगदना इहो होबा मीग समनबा यादबा केंद्र की प्रजा चंगहंदबा अदुगुम मियोयदुदा पामी बराबा अखोइना वोट पीबसे अदुना नसीदा अखोइगी थोंजोगी अइना ख्वाइदगी नोंनिंगबा अइना जो ताबदसु यामना वाबा नोकसु नोंनिंगबा सिदैदा टीवी दसु खबरदगासु यावरी थोंजो केंद्र की बीजेपी जिगे कारगदि मथंग सिम मिनिस्टर काना ओथो दोबा ngaंगे सिम मिनिस्टर ओइदौरिमदे सिदगा थोंजो केंद्र लैरिबा बीजेपी के सिगुम मंत्री इसलगा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ओइरादि अखोई कराइनो खुल होंगौबो यारे अखोई खुल होंगौबो यारे अखोई जु राजनीति अदुम पोथाउरनी मतम दुदैदा सिदैदा चीफ मिनिस्टर काना सुमलदगी हौगी बताम दुदैदा त्रिनामुल कांग्रेस ता कार कांदा चोंथोक चोंथंदा तौदे डिस्क्वालीफाई चखरे अदगि मणिपुर भारतीय जनता पार्टी के थोंजू अमसुंग अखोई थांगमई बंदे अकाउंट अनी का हांगे मदुदैदे असेंबली दा थांगमई बंदे जोय के सना ngang माने तुमदा ग्यान ता फम लई बनेबा अदुबु इलेक्शन मया योबा मतमदा थांगमई बंदे दो इंडियन नेशनल कांग्रेस ता चंगगा मा मथंदंग ले होबदुदा अदुदैदा तरामा थोय जुबा मणिपुर विधान सभा की इलेक्शन ददी बीजेपी दा कारम बदु मा मथंदो कोई बनिना मदुदगा मयामना खितंग तौगी बदुदेदा हेता चीफ मिनिस्टर काने हेता मयामा में दा तौरकबदो हौजिकसु अखोई डिस्कशन लगा ताने मथंगी सिमिसे से करा थोंजूगी का से हाइबे पे पल्ले अदुना ngasi दा भारतीय जनता पार्टी अदुगुमबा आदा सेंटर लेबा मा की पार्टी की ऑफिस दो रेंग इन द फाइंड मा एग्जीक्यूटिव काउंसिल दा मा आदा यारो मयाय मा कनानो हाइबदुदी करप्शन नंबर ख्वाइदगी 1 मागी नंबर लेबनी सिदैदा अखोई की कांग्रेस नते भारतीय जनता पार्टी दा मागी कैरेक्टर दा लमसत छाजता सिगुम्बसिना लेबा की शासन तो याबा पोलो सिदगा मागी इमुंगी दमकरा सिदैदा मणिपुर सेवा फाबा मीडिया दा सिगुम्ब तौरबसना लेबा कसिगी केंद्र सिगे लुसिंग बने काना थादोरा गदी अखोई की थोंजू केंद्र की प्रजा थंगनरिबा युम थंगनरिबा प्रजाना ओथोंदोप अमरोद लौगिनी मधु खंग आई वोट तौबियो नाइ थमजलिंग ngasiदा थोंजू की केंद्र की प्रजा सिंग लेट लाइरबा अमदी मागी चेंबिरबा वाकरदी लाइरदना आई सोगलिसबा चबापन मरबुद्रा मंगा इसादी सही कुनमापनदगी आई एमएलए कारकलबा मिसक अमनेबा नंबोल केंद्रदा आई सोग मरबुद्रा मंगा दगे आई अहान एमएलए कारबा मिसक अमनी आई कोइने एमएलए ओरको मतमना मा कर मथाक ले आई कोइ लोइना बत्तिनबा ngaktani असी औना आई कोइ ता मंगा तरुला कारबा पार्टी की प्रेसिडेंट ओइरबा आई कोइ मंगना टेलीफोन तोबो द पाइद्रबा माहना ngasiदा लेबा कसिगे आई कोइ पार्टी की प्रेसिडेंट ओइराबनी ताम मंगा कारबनी मंत्री कयारक ओइराबनी आई कोइ मंगना टेलीफोन तोबो द पाइबिद्रबदा आई की थोंजू केंद्र की चमजरबा प्रजाना अमुसु वाकना मंगोंद टेलीफोन तोबा उनबदा कनादि उनबा फंगदौरिनो अदुना सिगुम्बा पुनमक से खनबिरकांदा आई कोइ ngasiदा निकेल अखोई की ngasiदा अखोई की इंडियन नेशनल कांग्रेस की नॉमिनेट ओइना पुथोकलिबा आइगी मरुप निकेल मागी मरमददी आइना लेंबी सलबिरेबा मयामदा आइना मागी मरमददी करिसु वारिंग लिनिंगाई लेति मयाम पुनमल मा कनानो खंगी अदुगुम खंगमदुननी ngasiदा मागी फिरान चिगतपा नुमिसिदा अखोई की केंद्र सिगी पोलिंग स्टेशन खुदिंगमकदगी इमाइबेल इचेचल मयाम अमना अठेन बोटका लोइना मांगोल आशीर्वाद पीबा लाई बचे निकेन कनानो दो मसक खंगबी बदगी नेब अदुना अखोई लेंसिन बिरबा अखोई की थोंजू केंद्र सिगुम्बा जगासदा अइगुम्बा मन रायति की दका सुंपंगांग नगांग मतुचो अइगी असोइबचो अदुमा लाकनी अदुना अखोई लाकदोरबे इलेक्शन मयाम ngasiदा दु हाइजरमी बसिनी अखोई की मार्च की तारीख 13 की ममांगदा अखोई की मणिपुर प्रोग्रेसिव अदुगुम्बा सेकुलर एलायंस कोबा सिगुम्बा फिल्म सिगी अखोई की सरकार अमा सुमसोय थोइतल मगी लाकनेबजे ngasiदगी हाना मयाम थाजब लेरमद्रगसु ngasiदगी थाजबिरो हाइदना आई मयामदा थमजरी बसिनी
अदुना नसिगुम्बा भारतीय जनता पार्टी की सिगुम्बा सासोल ngang thabakka sidai da prajana pami badi ngang badu natti prajana pami badi kendra di thagaliba mihut singina praja miyam gi yai phanna bak torokpa adugumba yur singda piba yaba adugumba tengbang kaya piba adugumba lairiba imaibel singda senthok lambel laina na bokona bada kendra sigi lairiba education sector da health sector da aduga water supply gi da sigumba mayam asi develop tawna na baklang na bada abasum manipur haibase adugumba mini india oina lairaba adugumba jati kunthra ka taruk hena khunta laita na manipur che ingna chingna laiba manipur ma honen na bokona rakpadadi aigi marup niken gi yamna darkar oiba laibane ba mayam punam na khangdi ga daba man aduna sigumba election sida ikoi aigi marup niken bu aikoi thongju kendra gi praja miyam na aikoi bo thadak pirakne haina khalli aduna aikoi su aisu party gi persela moina aduga mapal da tabada aikoi gi thongju kendra gi handa gi election ji niken ji phai kalli je mayam je mandin naya ba aduga iroi lo da khoning je kadom da lake bo ma je paisa leite ma paisa tatli na adom lo da tawtore ba sida leiriba sida da mantri simadi paisa yamna paiba mini niken gi di mi leijabai wani paisa leite aduna ma naksala paisa leitamna ma je boje karoi na mayam jina sandok pi ba election da paisa ji bu karino election da paisa darkar le mi gi natro sidai da aigi marup niken gi achuk yama praja leirakanda kari do buki paisa wat ka dori bano ngasi miyam mamang do wangang jeri yak che mayam irena khambi tabra ai so li singal chamapan marbudranga da ai karak pani matam madu da ai na thengna tum che mayam na ulo chauba do deputy cm mana deputy cm ne oirip do ai ge election thengna bache madu dai da ai gi babung na tongom ba ye kagari do aduna ne ai na chalaka ne election praja miyam ga loina rakanda ai na vote khomjarak pase aduna ai gi praja miyam na sidai da imung da saga da ba cheng sing fudu ki kola pora ka dorib ni ai gi isi chal sing na phi sara ka anda tender yauri ba to maruk to ka thalaga ipa lo kengi ta lo kengi na pusalai bani go mengi le ba employee na magi angamba paisa pura ka dorib ni khul gi law sing jola ka anda siri lo ken ye ka gari tonga chalam ba ido matam madu ki khwai ding chor bu deputy cm do irai na dum inthu gi bana aduna ngasi da thongju kendra gi hojik mantri oiri bachidi karam misang do dum khangetana ngasi da praja ga loina badilaratna elected oiraba minister oiramlaba party ki persel oiraba ai khoi mangna so ai gi ranai gi thabak hapiu thika piu haiba gi wanong ban taba sigumba ai gi kendra gi darkar le pada telephone to buda pai bi de basina thongju gi praja singa yamne nuksina na loina na ai chatmin nagane haiba dudi madumadi chatmin na bradi khangde ai gi wakhal lon dudi ai chatmin na ramuro haina ning aduna sigumba election la kanda nigang bani khalang bani sidai da ikoi ki praja sing se aina ngasi da pai ba manipur da ngasi bo ki history da somai da department khwai da ki paisa yamna leiba development to ba yaba department khwai da ki yamna pai ba che ngasi da ikoi ki kendra se ki mantri oiri ba sine ba in term of crore da kongrema sidai da thabak ha ba ki namada thika pi ba ki namada sigumba lausal liba praja mya paisa mayam sina mo thongju kendra gi praja sing yamo leibarom da changsal lakpadu da madugi leibarom da ikoi gi praja sing na chat khragadi ngasi thongju kendra ngasi da tv da karida irena mantri sigi magi family gi irena lauthorpa matam da iroi loi badi karai de no thongju kendra na amadi he hi senari ya ikoi gi thongju je mimang thoi bana ba mayam na khangbi ga da ba man aduna siguma mimang thokpa se thok na ba gi damakta yare magi juta mani rakta bada handaki sahi mangagi sachon sida magi masa masu bodi irena leng da pada hingba ya bai ju leigre na aduna mathang darak badadi aigi maru nikel ma thagat pira o kari ki damak thongju gi yut sing gi damak thongju gi imaibel sing gi damak isi chel sing gi damak amadi leiriba ahlaman naha sing gi damak amadi tungi manipur aphaba kunayama oina labak langna badadi aigi inau siri niken thagat piroba magi chhatra gi horokpa punsi chhatra oiringa gi mana horokpa punsi miyam gi oina rum social work oina social activism oina ma dum horki ba misa kamani
ngasi jo ai khoi thongdu ki praja sing loina na ngasi da marshal power money power khwai de le ba mantri asina taurak pa khudi makta aran ba thabak ta ma platform da amasong media da irena challenge to bong am misak ka che ai gi marup ni ken natana leita bani aduna sigumba thengna ba ngam misu karai da kino ngasi da election bidwa praja miam se sina ma gi backing de leiba da kin ba aduna democracy ba posidati ai achaubo oire ai paisa paire ba adum da chat panati democracy da ngasi da election bidwa ai khoi gi leng bidwa ai gi che chal sing ahalamal sing amaje ai gi inauk sing puna maksina democracy pa sidati mapu ne ba democracy dati makhoi na mapu ni ngasi da wangang jeri ba ai khoi ti sidai da praja gi khoi di pa kholoi ne leija ba ne ba ngasi aina kar be mla praja sing da ya da ba numita adum tok da ba ni praja ne oihening ba matam da so adum hapang ngam ba po ne ba praja ai khoi da piri ba sakti je aduna democracy sidati ai khoi praja na mapu ni aduna la ka dor ba sigum ba election sidai da ngasi da senjau pai re sakti leire na ngangi ba sakti ba che kana gi makuta inthu ba ngam gani niken na ngam ga da ba natti ngasi da mang election piri ba adum ba democracy ki phajagar ba ganatantra ki adhikar isa da pai ba ai khoi gi sumlat ki khobi ama kakna ngasi ki saur ba adum lo laibak wa thok kori ba kendra si ki miyam bo tumit kangum na khali ba sigum mantri lok thok ba che ngasi election bir ba mayam gi khobi gi sumlat ki sindu kakna ne ba niken na natti sidai da khulai na nongbai na paisa la thena ka da latte sumlat ki isa da Indian National Congress ki di khuba ek pa ne ba sigum khuba ek pa marka da adum yaujar ba khubi je si khakna ni mabu inthu bangam ga tori ba aduna sigum punamak je khanbi ra kanda ai koi hana ai koi ki Congress ki lenga chachol le ringai matam da ai ki election min CLP ki leader uncle ibobi ki matam da Manipur prajamyam ki kari toram ba ga ai koi punamak le na khange adubu laibak thibadi ai koi ki Manipur je community suna ta ba aduna Manipur da singi lamda leiri ba singi administration da nungai na ba khona ba da ai koi ki district tare lautho ba da ki sida national highway som da economic blockade tok salak pa amasung singi lamda ai koi challa kanda ai koi ki da 100 bedded hospital ukhun da chat pa matam da na sida nongbai kap salak pa matam ba do singia praja singa ai koi ki leiri ba ai koi ki Congress ki amasung CLP leader ga yana da natti sumrata ki lalauba ama khaki phurup ama khaki makhoi ki makok tu Manipur da changba yaro yana adum ba Manipur ki praja miyam ki sentiment khangna madude da chief minister ama ki lofam thokpa adugum ba khongpham mado lepu ba ki damakta singi adugum ba underground kharana kapsal da madudai da ngasi ki leiri ba Bharatiya Janata Party gumbana ai ko ki ching tam makhoi ke nungsinare hana ki sarkar du di adoda ne ching tam go yana da dunga pangang da ngang bai butuna rai ki ni ngasi di loina ai koi media da loina khangi ngasi da leiri ba khuding mak ai koi lari lai su haira ba amasung ai koi ki khutta smartphone pai ra ba sidai da ai koi ki Manipur ki pikra ba jilaina America da kari tauri Japan da kari tauri je sumna ki sekel ama khakta batam ma nam matam da loina khanga ba matam sidai da sigum ba Bharatiya Janata Party na sigum ba oi da pa da mayam ba ngangi ba che ai koi masom da thajaragum chi Manipur kandana bak langna bata amasung thongju kandana bak langna bata la kador ba sigum ba election sida ai gi naw nikenda ai koi mayam changna vote pi chi aduga iroina na ai gi mathang da di ai gi uncle jo CLP leader jo yaura banina matam jo imai bel sing jo na sai de ke le ra ku ai jo kondok dom kendra mathang phiran te gala lak panina matam je schedule am ta le pak panina ai gi uncle jo sidai da Hemo Chandra koi tamo Hemo Chandra singjamai tamu singkhalak pana koi uncle jo theng pache mayam puna mangna sai de ngadu wa jo wa bira magani aina iroi loi bada ai gi marup niken gi mahut sinjana kanda ai koi gi thongju praja sing basi maruina ai gi di imai pel ai gi chu kendra da kari imai pel na achauba thogang lo birga ai ju ka jarak pani ai koi gi nipa sing alamal ai gi maru mapang si thausa da natte maruina rai ti da ai koi gi imai pel sing na achauba thodang lo puche adumak so dum mai pak pan ai koi gi da leiri ban nipa sing ju handana khan banati ai koi gi nipa sing gi di rai ti gi na wari phajana sida sagai sara meeting de phajana tomina chakraka moi gi kangpu nan nakal da ka chilam da torka kul law na toru ba de he da mu chei da ba pu ne ba nipa sing gi di aduna loina tawe hai belate aduna acheng ba phirep lori badi ima ibel singdani adugum ba ise chel singani magi mapuroi ba kan numidang no nabam to ai koi si tau se bado maduda adum anam man nipa singi nupi na hari ga di he ui tha bani aduna madom do ina chatpi yu
अदुना लाकदोरिबा सिगुम्बा इलेक्शन सिदैदा अखोगे मणिपुर की अमसों स्टेट सिगी अमसों नेशनल की ओइबदुदी अइगी अंकल ना अखोगे सेल्फी लीडर ना मरी चुम वाफम कयाम थम्बिरगनी अदुना इरो हेलोइबो इना लाकदोरिबा सिगुम्बा इलेक्शन सिदा अइगी मरुप सिदा सेराम निकेल की इंडियन नेशनल कांग्रेस की खुपाक यकपा सिगुम्बा मार्कास देता ngasi thongju kendra gi lengbirang ba khwai punamakna प्रजा मियाम के अदुगुमलबा ममल यामलबा भोट दो पिबीरे हर कांदा मणिपुर कंडन बक लांगना पदा अमसुंग थोंगजू केंद्र हाइबसे सुमनतगी इम्फाल दगी किलोमीटर अनियुगु खत चटपा सिगुम्बा जगह द लेबा थोंगजू केंद्र से मणिपुर की अदुगुम केंद्र द ख्वाइदगी मंजिन थाबा केंद्र अमा ओइनलबा होनबदा अइगी मरुप सिरी सेराम ने के द भोट पिबियु हाइबा वाफम खरजे थमजबग लोना ngasiगी ngang से मतंग सुम टेंशन जके जय हिंद Thagachari, Ikai Khumnajariba Sri and Loken Singh, Honorable President, Manipur Pradesh Congress Committee Nangasi, Sri Sharam Neken gi Firal Chinkatuna, Yaifa Thauni Bagi Thauramasida, Lengbiratuna, Miamda Kanarba Wafam Kaya, Tambiram Bagi Amadi, Sri Sharam Neken gi, Vot ki Vikya, Nibiram Bagi Damakta Hanna, Ikai Khumnajaribabu, Thagat Bafung Dokchari. Thauramasi Makata Tazarak Boina, Ngasiki Dice the Lengshin Biriba, Ikai Kumnajaraba, Sri Okram Ibobi Singh, Honorable Leader, Congress Legislative Party Bo, Ngasiki Thauramasi da Marik Chumlaba, Mamalyam the Boa from Karatang Tambinabat, no look Naning Singjari. Lakliba February gi tang kuni panda ahan ba phase haibudare tarani thoirak shuba Manipur State Assembly gi election da Thongjo Assembly constituency gi woina koi Indian National Congress Party na koi gi mihut woina candidate woina puthok sariba Now Sri Seram Niken Singhagi Yaipa Mongol Asirbat PBU Haidana Mayamda Nijabaga Loinana Piran Sinkatpegi Function Sida Hojikta Lingshin Biramba Kai Kumnajariba Manipur Pradesh Congress Committee Ki President Sri N. Loken Da is the election Biriba Kendra Sigi Block Sigi Thaupuba Singh Aduga Manipur Pradesh Congress Committee Ki Working President Sri Hana Thanga Assembly Constituency Da Mihut Kyarak Kabiram Duna Mantri Su Oibiramaba Koi Marup Sri T Mangibabu Aduga Koi candidate oina Thongjo Assembly constituency da koina puthok sariba candidate igenau Sri S. Niken Mangdalingsin biriba ikai kumnajariba ahalaman laigro sing Thongjo Assembly constituency dagi lakpiriba arapa amasung anakpadagi lakpiriba Imai Ben Singh SNM Singh Naharon Singh Press amasung media gi board electronic aduga print media gi marong pangsing pumnama
ngasi asi matam amatada sumai tawdana pirang singkatpagi function si mafam ahum mari suba Hairok Assembly Constituency de chu Yenau Siri Marangthem Oken Singhagi Mathangda Singjamai Assembly Constituency gi Siri Irengbam Hemo Chandragi su aduga ino Niken gi sumai tawdana amasu konthojamda amasu watpa aduna nganna hawgalaga phi illaga chen ma hotna badaba ada thongju si kitang thiengre mayam mangdeling sin biriba halaman sing imaiben chenem sing mayam sisu sai sing sabagi matam ji thenga abanina ai matam sangna lawjararoi thoidongna su ai hangat chaningai leirammaroi haina ai khanjai adubu ai la abanina yamna tena wahi manga tara thamjaraga mayamda nungsibiu khoigi party bu nungsibiu ainau nikenbu lakadoriba Vidhan Sabha gi Thongju Kendra gi mute oina thagat piu haidana mayamda bor nijabaga loina na mayamda haijaraga tension naba hotna jige khoigi cha nupa haigadra natragana inau haigadra Sri Seram Niken maku pokpiramba haitare Seramgi tamo mangi si koi yamna nakna yamna close oina as a social worker aduga as a journalist ama oina yamna popular oiba haiba tare Manipur gi aduga matam matam gi panba sarkar aduga India gi oina journalism da khut thekna mioi misak khara thabada koi tamo mangi si Marks Amani adana koi yamna luna close oina tinajaba haiba tare as a friend aduga as a family member oina yam luna tinajaba aduna su ai koi gi sanupa hai tare niken gi yum sida lakуда tamo mangi bu ai ningsingdaba ngamde haidana ai sumaina thamjaning bani paliba Center the Paliba Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji ki government sahi nipan mapung pharkadore aduga Shri Biren Lusingba state the Paliba sarkar ji sahi manga complete sahi manga tam phagadore handak chaliba February tha sidaida sahi manga complete aduga March ki tang tara taruk ter adugi mamang di sahi manga complete oidna anova election lorga anova government amala kadori badi mayamna yengbire center gi sahi nipan changjal aba Modi ji gi sarkar aduga state sida hojik BJP na luchingba sarkar asigi performance haiba tare moina praja singda wasakhiba tawgani haiba Haikiba mayam punamak sing adu mayam na sungsoi soina praja sing si pangboiga ningbiru ko aduga yamna Manipur gi voter sing electorate sing leiriba mayam sing se yamna paliba center gi government state sigi government sina moina yamna pangboi ningba haikiba matam matam gi government sina haigi bowaji thabak oina pangthokpra ado hauji na lairaba praja singse kadai yongna ware khamthengna ware haibase praja singsina onjanaba tanna adum yengaga taraga leibigi waneba noda sangdaba yadaba potlam haiba tare Mangdeling sing biriba imai bian sing ise san sing se masina amuk hena awabagi saitheng haiba tare akhoi gi government matam juda ai samna praman amani khaktang tawjage akhoi gi government gi matam juda sak thongna na ba gas cylinder si lupa samri sangaga yorop kanda Pot maman tange na petrol gas maman kijitang hengkat lu da tange na kaya hanna hengkat kaya untuk kan yang biu sidai da tau si
Hojik gas cylinder se gas cylinder lem na pigani na mga tara praja sing sida imai bien sing sida utsai badaw na tawgane ba lupa lising mari ga piba stop amane cylinder amane gas cylinder amane piba lising mari rom piba se pipe ne kene taraga lem na mga taraga pisan na ga mayam da utsai ba haiba tare ne aduga where is cylinder amana sahi tha ama mi khriyam na saba taypan tara saba di cylinder amana tha ama satpana tieba aduga somdana lising ahum mari piba cylinder do lem na pirian harau hanba aduga lem na piriba cylinder se mathang tha lor pa kanda di amuk cylinder si fill tawna ba hanana ba taw kanda di lising ama sam chani kayong kanda lising ani buk yauri ne ba ngam dadana yon thokpa sum kaino daga khabar da kai da tv daga yaumni bihar da sobo state ta lem na piba cylinder se thangkat laga yosabi da thangkat laga sing inthal laga cylinder da chak thongba ga ju yaubne ba phagi tawriba aduna nakal amarom da di afaba sarga yam ahongba publicity sip publicity si tawba nakal amarom da na praja sing si kham thengna hanba aidi khoi sakhum chena ba haisira wadi warau biganu bebar thokta ba haisira imai ben se nem sing mayam hena khangbirabani isam chamba arhar akhoi gi hawai khangge hanadi keji amada lupa kun kontra ni phu pirambado hujik kaya pire amta yengbi laira ba senthok leijada bi imung amada di gas cylinder leiba ngamamgadra aduga thau asa thau si leiba ngamamgadra ngamamoidai khallubuda ai tu chungbam yawiba adudagi lalolitik tawba chathok chachin tawriba petrol si akas pangna wang khabanina maman se auto tong daba music tong daba chathok chachin pot chai hondo honjin tawriba sina maman si kham thengna atya yauna wang khabanina bharat su dum wang bataba sentok leijadaba government gi कर्मचारी leijadaba imung dadi tabak subam chafam leitaba imung dadi kaya yamna warang gadagi haibasi khalluda ai masi khanbam khamdieba kendra sidagi mihutne na thagat khiba industry su paireba mantri sina istabak pi do ini loitang khono is pining min se nupi adu yam thabak pi do ini ada ba tawu de ma khangje de na hekta lai ne ado woining na mai pai ru ba ngang na mai pai ba pokdo aduga chak manabane ba loitang khunau spining min sibu hangkal halane na mantri hek orak ta harau woi kai woi lauthu do hangkal halabra ungta hangbiyo mo adu maduni warau biru da khangdana haibu janida yagadra kana irai laina hairu janeba akoina khana ba khanna matungda crore kya matam dugi government na hapchal lamba government gi employee haidare go spining loitang kuno spining means the mi sami sanga hena thabo hapchal lamba moi gi tolo pin na ho na bada government da paisa revenue ai income si kala anu noi sidera
वर्किंग कैपिटल हाइबदी लंग लेननबा पैसा वोई मिचिल लेननबा वोइब्रा करोड़ 10 कुल 40 पीगे अदुन गवर्नमेंट आई कहलकनु नोइगी नसा हिंजनबा नोई मिनसिद हिंजनबा नोई सिद थबक सुरगा गवर्नमेंट तोलोप पी हैरा नोई हिंजनबा करोड़ कुल 30 40 यांखैरा पीरगेन बिल्डिंग चाउना फजना साबिर मतुंगदा मसा मथंदा हिंगनबा हिंगबा ngamna लेप सुम ngamद्रबा सीखिबन चामरक हेन फै अदुना अखोइदि ngang-thokpasi yamna kijayeba yamna masigi akhang ahi mayam si munna cabinet ga tanarga masi hayeng kari lakani kramai taune si munna खलिगबा सिगुम मंत्री लोग थोकपाचे ngasi lengsin birba mayam gi khubi gi somda ki sindu khakdana ne ba nikena nati side ja khulai na nongbai na paisa la thena ka natte somda ki isa isa da Indian National Congress ki di khuba gi ek pane ba sigum khuba gi ek marka da adum yaujar ba khubi je si khakdana ni mabu inthu bangam ga toriba aduna sigum punamak je khanbira kanda ai koi hana ai koi gi Congress ki lenga chachol le ringai matamda आई की इलेक्शन बिल CLP की लीडर अंकल इबोबी की मतलब मणिपुर प्रजामियां की करी तौरम बगे जो कोई पुनमले न खंगे अदुबु लाइबक थीबदी आई कोई मणिपुर से कम्युनिटी सुना ताबा अदुना मणिपुर दा सिंगी लमदा लेरिबा सिंगी एडमिनिस्ट्रेशन दा नुंगाइना नबा होना बदा आई कोई डिस्ट्रिक्ट तरे लौथौबदगी सिदा नेशनल हाईवे सोमदा इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौसलकपा अमसुंग सिंगी लमदा आई कोई चलकांदा आई कोई दा 100 bedded hospital ukhunda chatpa matamdana sida nongbai kapsalakpa matam bado singya praja singa ikoi gi leiriba ikoi gi congress ki amasung CLP leader ga yanada bandatti sumnata ki lalauba amakhaki phurup amakhaki makoi gi makok tu manipur da changba yaro yana adum no manipur ki praja miyam gi sentiment khangna madude da chief minister amagi lofam thokpa adugumba khongpham mado lepu bagi damakta singi adugumba underground kharana kapsalakanda madudaida ngasigi leiriba bharatiya janata party gumbana aikogi ching tam makhoi ge nungsinare hanagi sarkar dudi adodane ching tam ga yanadabunga pangang da ngang bai buduna raitini ngasidi loina aikoi media da loina khangi ngasida leiriba khudingmak aikoi lairi laisu hairaba amasung aikoi koi gi khutta smartphone pairaba sidaida aikoi gi manipur gi pikhraba jilaina america da kari tauri japan da kari tauri je sumna gi sekel ama khakta batam ma nam matam da loina khangaba matam sidaida sigumba bharatiya janata party na sigumba oida pada mayam ba ngangi bache aikoi masom da thajaragum chi
मणिपुर कन्ननबक लांगनबदा अमसुंग थोंजू कन्ननबक लांगनबदा लाकदोरिबा सिगुंबा इलेक्शन सिदा आइगी नाउ निकेंदा आइखोय मयाम चंगना भोट पीसी अदुगा इरोइनना आइगी मथंगदि आइगी अंकल जो सीएलपी लीडर जो यौराबनिना मतम जो इमाइबेल सिंजो नसाइदे के लेरक आई जो कोंडोदम केंद्र मथंग मथंग फिरान चगल लापनिना मतम जे शेड्यूल अमत लेपकपनिना आइगी अंकल जो सिदैदा हेमोचंद्र अखोई तामो हेमोचंद्र सिंजमई तमु सिंखलकपना अखोई अंकल जो थेंगपसे मयाम पुनमंगन साइदे गाबदु वाजु वाबिरमगनि अइने इरोय लोइबदा आइगी मरुप निकेन गी महुत सिंजरकांदा अखोई थोंजू प्रजा सिंह असि मरुइना आइगी दि इमाइपेल आइगी जु केंद्र कारी इमाइपेल ना अचौबा थौदांग लोबिरगा आइजु काजरकपनि अखोई निपा सिंह अहलमल आइगी मरु मपांगसि थौसादब नत्ते मरुइना राइंतिदा अखोई इमाइपेल सिंह अचौबा थौदांग लोबुचे अदुमक्सो दुम माइ पाकपन अखोईद निपा हंदना खनब नती अखोई निपा राइंटीने वारी फजन सागई सारा बेटिंग फजन तौमीन चक्रगा मोगी कांगू नाकल काचिलम तौर कूल तौरबद हेक् चैरकदब पोनेब निपा लोन तौे है नाते असेंब फिरेप लौरीबदी इमा इबेल इचे इचल सिगननी मागी मपुरोइबग नुमिदांग नोकनबदो अखोई सी तौसेबदो मदुदा अदुम अनमन निपासिंगिदि नुपीना हारगदि हे उइथबनी अदुना मदोमदो ओइना चटपियु अदुना लाकदोरिबा सिगुंबा इलेक्शन सिदैदा अखोगी मणिपुर गी अमसुंग स्टेट सिगी अमसुंग नेशनल गी ओइबदुदि अइगी अंकलना अखोगी सेल्फी लीडर न मरी चुम वाफम कयाम थंबिरगनी अदुना इरो हे लोइबो ओइना लाकदोरिबा सिगुंबा इलेक्शन सिदा अइगी मरुप सिदा सेराम निकेल गी इंडियन नेशनल कांग्रेस की खुबाक यकपा सिगुम मार्कास देता ngasi thongju kendra gi lengbiral ba khwai punamakna प्रजा मियाम के अदुगुमलबा ममल यामलबा भोट दो पिबीरे हर कांदा मणिपुर कन्ननबक लांगनबदा अमसुंग थोंजू केंद्र हाइबसे सुमनतगी इम्फाल दगी किलोमीटर अनियुगु खत चटपा सिगुंबा जगह लेबा थोंजू केंद्र से मणिपुर की अदुगुम केंद्र द ख्वाइदगी मंजिन थाबा केंद्र अमा ओइनलब होनबदा आइगी मरुप सिरी सेराम निके द भोट पिबियु हाइबा वाफम खरजे थमजबग लोना ngasiगी di ngang se matang sum tension jakle jai हिंद Thagachari, Ikaikhumnajariba Sri and Loken Singh, Honorable President, Manipur Pradesh Congress Committee Nangasi, Sri Sharam Neken gi Firal Chinkatuna, Yaifa Thauni Bagi Thauramasida, Lengbiratuna, Miyamda Kanaraba Wafam Kaya, Tambiram Bagi Amadi, Sri Sharam Neken gi Vot ki Vikya, Nibiram Bagi Damakta Hanna, Ikaikhumnajaribabu, Thagat Bafung Dokchari. Thauramasi makha chathajarak po oina ngasi dais election biriba Ikaikhumnajaraba Sri Okram Ibobi Singh, Honorable Leader Congress Legislative Party bo ngasi thauramasi da marik yam lairibni kendra sida lairibni haibase they should have to be understand tuminna khangdaba sasan leibe waneba aduna idi matam yore bharat se manipur se jik pairiba sason jana amona makha chathaba taragadi भारत से डेमोक्रेसी की वहन थोक ले अरोय डिक्टेटर की शासन सोइदन लानी अदुना लाकदोरिबा असेंबली इलेक्शन सिददी भारत तना 2024 दा तौगदोरिबा भारत अपुंबगी पार्लियामेंट इलेक्शन से संसोय सोइदना बीजेपी नतबा कांग्रेस यावबा शासन अमा लानी मणिपुर दजु हुजिक लाइबा हंदक तौगदोबा 33 सुबा इलेक्शन सिदैदा सुसोई सोइदना बीजेपी नतबा अनौबा गवर्नमेंट अमा कांग्रेस ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगबा और नत्रगा कांग्रेस ना लुसिंगबा गवर्नमेंट अमा लागनी हाइबसी आई कोई सौबा मयामदे ता हाइजन जबै वानते वोट फंगननबा सुसोई सोइदना अनौबा मणिपुर अमा चाही मंगा अमंबा मणिपुर वैरुबसे अनौबा चैप्टर अमा सुसोई सोइदना लाकना मणिपुर दा अनौबा शासन अमा पुरकननबा होटनबदा नाउ श्री निकेनबु नुंगसिबिना मागी खुबाक येकपा मार्कादा मयाम पुनमकना वोट पिबिदना थोंजू केंद्र सिदैदा मणिपुर गे होंगबा मा पुरकननबा होटनबदा थोंजू केंद्र गी लेंसिन बिरिबा अहलमन लाइरु सिंह इमाई बेन सिंह नहारोन मयाम पुनमकना नुंगसिबिना श्री निकेनबु थागत पिरौ अहोंगबा मणिपुर अमा लाकननबा
ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ aside some tendency again. Thank you. Thagachari Kaikumnajariba Shri Okram Ibobi Singh, Honorable Leader, Congress Legislative Party na ngasigi thawram sida Praja Singda minna kung oiga ba mamalyam laba wafam kaya thambiram bagidamag ikai khumnajari ba bohan hana thagachari Hauzek Yaifaraba Pungfam Masida Ipin Nungshina, Putok Jariba candidate Siri Seram Nekena, Karigitamakta Mikal Tengnarakpano, Miamgi Paukoloi Uina, Mahanga Kari, Tau Pamli Bage, Mahaki Tamoyo Ipawarol Karat Adu, Nasikitil Liba, Miam Amadi, TV channel Singi Kutanga, Yum the Tauramasibu Meding Tabi Basingna Punna, Taminana Bagitan Jadu Lauzage, Siri Seram Neken Bun, no look Nakau Sinjari. aigi speech na ngasi function gi su aroiba oiragani aduna mayam warba swana nga haktang lengsin biniba ningsing jeri harna daina iramdam sibu konbiriba ibudo uncle Sri Okram Ibobi Singh aduga hujikta mamangda khogi wangang biramaga chinba leibedagi satpikhraba Honorable President Manipur Pradesh Congress Committee Thongjugi ke Jagat Singh aduga isema ani Ekashni amadi sema sama Congress Party gi aduga mangda lakpiramba loina subsan jaraga aina daista lengsin biramba Singh amadi lebiriba Singh punamak khurumjari aduga mangda phambiri bang asigi flag hosting gi thawram asida aibu nungsibiba amadi Congress Party bu support tawbiba Thongju Kendra gi Imaibel Singh Ishel Singh Ahlaman Marumapang Naharol Singh Punamak Puina Kurumjari. Ngasi ji flag hosting ki thorom si akhoi COVID ki situation sina lampak achobada pangthok sena tawbadagi in yumda su tawjaningba adagi lai gi tin ki thorom si yam ngan yumda phiran si yumkhatpanina mayam si gathering si yumda tawba pamjabadagi sinjabani adubu ngasi ki dharma karma si atuke matik leiba sangaba adagi jaiga nunga leibadagi mayam si lakpiramaga yaudi yaudaba yade na yaubiramaga satpi mayam am su yaure adagi amu akhoi gi party gi oina candidate ate ate gi flag